Dongi nwithiritwo gikaraga mzuri gikugishoiria karibu kiri mubango wetu turinge Meru kirirwe mundi tukirigagira mantu monthe mathiete na mbere kwa makiaga na turi Christmas mood. Merry Christmas. Tukwambire kuga ndotenu kweli? Iyo twambiririo tariki imwe. Maria Christmas. Itwambiririo kuga ko endere ko. Maria Christmas. Yes. Murithiri wa Meru TV. Na tukoya kwaraniria nawe kutira ati tukwagirithira ntuo yaku ni ukagwithira bambitaga ni Faminas wa Kimathi twina twina Purity Muthoni nyathira no lirie yako kalinga gisali bugera gisali ikabikau kabebe kwi kanyamu etwa kabebe kanyamu gagatakiraga kabebe Etwa Purity Muthoni twino ya murithire wa Meru TV tukaina mbere kuigwa tukiaranagira mantu kathumba maramethirito makithina mbere na kana kithake ige tukiambere ikia maramarara mageni mantu mumonthe na maramethirito makina mbere kwa makionekanaga aga nthiguruni yetu ya Kenya na Kenya county ya Meru murithiria thina mbere ukawatane na ati mwanka itharera thainya kengo twina mbere kuigwa tukiaranagira mantu kathumba na Purity ri ato rikanie mutegeri no aumbere yake awatanire abatwe ara Facebook Meru TV Kenya ara YouTube to live Meru TV Kenya na ki website yetu no tuekuo no kato itiankaze merudigital.co.ke na kuna campaign yeye tweneo usalama barabarani campaign yetu campaign owe matatu ekuera wendete muno wetara ke Facebook page yetu au ke comment watwandikira imatatu za kwiriku wendete kanere kwiriti muno mwaka yo so no wandike comment yaku au Facebook wambiriretie na rietwa yaku ikore na favorite matatu yaku nere kwira wendete kana matatu kana no ringe thimo kana wa text watuma SMS ke namba hii yetu 0720 888 000 kana 0734 444 725 twirere matatu iri kuendete niri kwiritie mwaka yu muno niyo no mbugere ngwiretie tukarikire story no no wenya wote mbendete matatu ri yakwa KBS 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 KIM sawa atolweli makarika kagurumba service niyo yakwa mbithire tungitumira mwenko uyu muno KBS kagurumba service sawa ni yenu kagurumba service kuelewa ndio kwenda umieta nya aya gatu nambe kwa tuka weekend yekwikaria ta weekend yakwa ndirete sawa ndirete to wenda ku weekend yenu kuchapa kazi kama kawaida. Otiathi out nkazi yentu ngeta ibwana wambiririo ngwate thie kuwa kuthie ngeta eka ungumira personal life kwa wenda betana hao kwa ari wenda mbi kulingwa makarika mantu no marieta na mbere kwa make thina mbere kura mwanki Purity Meru ndeona muthenya waru irio ntugo irio Ameru bonde bakaina mbere kwa ba Tuesday bathiete na mbere kuigwa ba ikura metho tariki 20 kumenya ni iri kumbithi na ni iri kwemberu na ara senator muthenya waru irio igamba kana irio senator kainambe ko kithikageria mantu makone na governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza menya kethirwa inyumbani kana ikazi uliona kwamba ukarikata bogo kuchasite muntu atiomba ntemeadara tomba ku predict but tu no kulingana na go as for you I don't know teomba ku predict bro family I know ati kwigwa ri wena ri no bateri kwigwa wena ri no bateri kwigwa wena yani
ukiona yani ukiona niu ndio na bugono bukareke bugo ndio na bugono bukareke utego kwenda kuona mbetera mbone bravo akarika oye uko kuona ate anything can happen no to get saved no kwi ni senate and ntikuga kaona ate anything can happen so tibati kwa anything can happen mbori ndiona ate so nyonya mbori ndiona ate okay bwankuona ni anything can happen minya nokana zimekuga mimi unaenda kuunda simithiri unaenda kuunda simbuga manto morongo wewe ndio wewe lazimisha so nyao ni anything can happen ndemo kuona bako mpinya kakone ni nyao wewe no anything by then what happen on today so no aseva kana kareo simple yes lakini kulingana bo kali no kwa kuendelea kuendelea kulingana bo nkuona ukali kinyawe gwa kono kwa ukawa kwena hard time kwa kwena kanya kaumo sana ndivyo nkuona ukawa kwena kagita kaumo muno ke leadership na tigogu ukegwa nyara senate ukawa kwena kagita kaumo muno ntu senator baraba tongoreretwe ni me senator barano kumenya manto muno senator wa county ya Meru deputy speaker na ara senate Kadhuri Murungi na so ikwethiretwe karata kwena beef in between governor na senator ntikumenya kethirwa beef ino gatwika ikenderea ikebonania kinya na senate manto no mathuke no tumea for one tukumenya deputy speaker ena influence kire senator bara ena influence ina sana na kwa huwa tuika ibuga karogu ukewa kwena kibaro akiumu no kwithire inyi go determine already sure manto yonto ya anto inyi ba community but dewa kwena kamite yomba kwewe kitarawa ya kuthikiria manto mama but all the same tia twetere tone kamite ya taro do you think ikaite ambare by uyu na bathiri how fast I don't think so ntiko no but gato dina ambere tukwiwa tukiona bawo akara nakie ndiba mubira no ndete football Mbampe so kuna mosedio wetu Kilian lietare mana tare pronounce opo mwita mpempe Bampe or something of France na rombera kwithira akewin 2022 World Cup Golden Boot Golden Boots ya gold we and I wish you itana na in the Golden Boot after Ayosco yekutwikiewa goal inyanya Messi no asco ni mwera mwanja goal mwanja ibo kukario ke babende te football na baba reterete muno kinya muthia purite ndana korerwa December ikagita kara ali baingi muno bawatawa ni mulimo wa ukedi ukedi ne chonko HIV Roma chonko kya kuara Roma otoretere HIV 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 ni mbibyo tuma muno kumamanete na ntano chiana bare irachiri ya nambere kwa yani nambera mbingi yari ithake watu ne mulimo uyu kumani na muno December yari December that is ba watu mulimo uyu muno kumani na ntano chiana bare arende ntano ino chidiritwe atani ba mea tiye kanu nyamuino bwero dawa atani bakana turunya tunyamu twa batumirete kirianto bara bange wala mera kwena mtu kwena mulimo toyo nagu whatever na rui mutani atakinyinya sukuru ateko kana kinyaga no komenya no tani tena arora na witwika kuya utana nako ngatwika meyanu ye dainidam demwira mibini omina jamsira mibi lakini ende meyaba moiba tanagirwa amwe ari kibao oyo agireki oyo akiteki oyo akireki yani enishwa betwe kwa mtu eno meyata nerete go tutakora aya kaya na utwe kwena chances ile ende kidogo lakini agu oyo
Metha. Kore tenki marukire roka na teo ina hinya. Tiga. Ndere otio uratore maiga matu mangitroka kule bantu. Lakini kwina mwali wewe wetwa Fatuma. Urakwerekana nethiritwe na ruru sana kumania na mwana wake kwigua gita uturo muntu bwa gutwika atanirwe na watu murimu uyu. Imagine wakabangania mwana agathia gatano mwana atano kiugaga ko kumukuria kana ka kumutwikithia ndonti kuma amwita ndonti kuma gicungu iku ndonti kuma kiugaga no kumutwikithia ndonti kuma atwika ko watu murimo uyu gogo muno ruthandu rwathi gonko purity tumba kwigwa tugen karija chiari muno gutigira at least mantu mama gaturekane na mantu mama nontu metherito meri wati bone ne kire antu na muno kurukikinya ko breed ko egoro sana kuthia na mbere kwa gwete mantu baingi bakegwa abagete yaga kinyama uturo mago na mantu mangi kathomba amathia na mbere kwa makiumagira kumane na mantu mo kwa gwibwega tuthiete na mbere kwa tukirekana na netu ino chia ntano chia ana bali hokwarire mantu makoneni na kwena rona rwa kana kakaretwa baby sagini kana ara kisi kana katurire tu nau weta osetha bange ketabura kacetha thakumine mwa irio kazi nioke akona atakinya mucie bakamberia kuore umucie bonte ina mwanetire umusoa kazi nkake wetera mundene yo naiba pempene etera mwana ateyo atina metho ndona so kana kaombera kwethera kaikidinapo karito metho alafu wende kuringana na daktari baraua orita kana ka metho imuntu omenya apo akwethia antiari muri aritipwe ya batrenge inyawethera kwebore reality tibu ino tambuka some areas still reality alafu ukare kutare athereke so meaning ketere karatirwa metho nange kare karadampo na umpempene cia naibabo ethena rari muthuganiro munene yokonenia na mantu mama but all the same na thia na mbere kuwakire kagerwa nontu bwa kwaga okuyi bakugana ko daktari ethena kuringithana na ontu bugo but utino okuyi bakugana kona neri ati ne withiritwe akira ontu daktari bakawa muntu orita metho ya yoga nsenda kuringana uwa yaritire so akariunda daktari so menyera yogansi enda maybe yenda kwendia or something na kana kende ukakinyite ko buruke blind completely ndewa kechi vitali kayoga gari ikaruta manyamo mu marito kone nontu kena manyamo yekireto metho so kabwethiru operation mbere kenda nyumo ara prevent infections prevent ukuma na upati ninge cia mwere na still kakabwethiru operation ninge yani kana no mutu wa umukai at once kaeta bora ati mantu mondi mabanga ni to purity magiro ya KCP kiumeki this week irio yirebiye KCP bikaina mbere kwa bikire kagirwa KCPE yes the Kenya Certificate of Primary Education KCP inambere kwa bikire kagirwa kiumeki bakorekana 1.2 million grade 6 learners baba kalire kigere kikinyabo bakainambere kwegwa bakiwata mpumi ciago kiumyani weke mbuga ndatina tuchire mangatheti ntikomenya but narende antu bengi bena kemako muno batte kumenya what might happen nonto anata baba grade 6 ile ore rigitare ore ambere and then again kigirete gitokrudo kairi no kwerewa kwa wende utina antu batena knowledge ya kugana kuruga kireke ni antu bera ari kireke kienda gikiruthwa ugakarao kireke kiruthwa wanga ya kariyo kyake ngitwaruthete ya kariyo utina
baba bate nyana revision papers tumba kugachia bagana kurotha chia igire lakini na kengo ete kiambo iki set in a way you ba favor yes okay katwatere tona nuntu ikiumia ni weke ikiumia gike gikainambira kwigwa kireka machogu nethire twakirutania nukuona rutuwera wa machogu okay ukiringithana hiyo rutuwera wa machogu ri na magoha uriona hata performance ino uriona hata ukomea bombere machogu tekararianga kwa so at least kariange leo au no to compare but within 90 days itathira tutemea kuvithia comparison you where in a way okay mbugo kaju nteto sia kindegoro kana world news China covid no kai kuingia no athiete na mbere kuingia kurerekana anto iba restrict now China na restriction ye no ya cause explosion kana murimo yo corona yukalipuka oremwe na bariwa nara April mwaka yo 2023 China no ekinyele ikuo ngirima na thato no murimo yo ala ngirima kana mathatu no ithire kuringana ibekerete kuringana na witabura na ku lift restriction yubete tabura yube na cionthai so muri mo covid no yueku no China teka yuratira tukirikana no na oyo originator so no bwithie kintu na kia etabura kia kurema we no ithire ni no antivirus na ibaretagia saini Chegora ni county ya Meru. Ya Meru. No arutire go? Bado. Kabatia kinyana kwenu. Bado. Nukoona, do you think it's wise kuaraga ni kira gintu county ni ya Meru? Okay. It can depend. It can depend. Nambi. It can depend. Mea so far tuthagete tukionaga mantu pirize makiumagira mantu makorigaria sijui patiko watanira sijui kareka do you think it's wise governor and my MCA bonde bo magaruka bichi? Yes, to an extent wise to dure anto bange babero ike ende yadira no kona batiko ele anwari no kona extent ibeti governor wenka kauma sometimes sometimes ito menyaga no komea thina kumira ni MC batikuwatanira na governor no mwe MC 60 na banana kaikenda 969 yes ende batikuwatanira na governor no wa batikuthi nteme but sometimes no whether we against the crowd no whether we right kono gwithero governor are gomani tutumba anyways sawa gatumagaro kidogo tuchokere kairi rutha 8 na ndarika 30 iria gamba riri kathikirwo na senate ma senate bara relief lakini betwa twachokera murithire wa Meru TV tukainambere kwa tukeragiria mantu wa mama kathomba na mange maramethetwe makinambere kwa makiumagira aga county Meru twekujegia ruo kidogo twachokera tugachokera na mantu nkoroke kawatheni bambitaga ni famina swa Kimathi Purity Muthoni.
Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kiri ukinyanirubu mutarajo mwaru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarere gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo Kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije etu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kiri ukinyanirubu mutarajo mwaru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarere gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo Kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije etu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kiri ukinyanirubu mutarajo mwaru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani.
St Agnes tunarereragana antu amarete kwa ana beto konogo kathira bate irachine kirigutigira ane bo kinya chukuru tha irio nitutho watu namba cia kubaka matana kubania ogoro intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroke turungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St Agnes School Marega, my education, my life, my future. Chukuru ya St Agnes Marega turi Marega mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya kinyangima na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyanilu bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa igorongo gene yao ya uritani. St Agnes tunarereragana antu amarete kwa ana beto konogo kathira bate irachine kirigutigira ane bo kinya chukuru tha irio nitutho watu namba cia kubaka matana kubania ogoro intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroke turungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St Agnes School Marega, my education, my life, my future. Giroboko nwithirite wina utuko botharime ankwate ogeni kinteto cietu cia Meru TV yezemwe erukire mbita Purity Muthoni. Mwarimu munene o skuru ya Erindiro High School na ciethirite aceke nyuma yawe kuwatigana na mitugo iteagirite kaitene ka anabetite na mbere kubwithia cierio. Adams Dirinja ena nteto iji. Erindiro secondary kaitite kuthira na turenda kuwa kethirite ke atethwa Baani aciari amwe na atori bathukuru ya Erindiro irariwondia thangatha giciumbi gĩtigane East bachumirĩtie na kũmenereria mwarimu mũnene wa cukuru na rietwa Ngare. Mwarimu ũra kwĩrĩkana na mbere kwĩthira akiumara cukuru tarĩki 12 cia mweri ũyũ na utia cukuru na mũmenyeri nĩ kwĩthirwo kinya mwarimu mũnini na mbere kwĩthira kĩromo ngũĩ. Aciari na ndĩ barua kĩrĩro kĩo nĩ ati mwarimu ũũ o mbere kwĩthira gĩtiana ba form 4 bakera chikeru kĩo ana baraba mbere kwĩthira bakĩache mũtokomba kwĩthira kĩberere kĩrĩro kĩra mbere kwĩthira kĩra tarĩki 13 mwanko tiera mabisa bakuma obisini ya TSC kumba kwitha kireta kero kina kwitha bakiromera bobongwa. Principal wareterwo Erindiro Secondary School mbere imulevi teaching wira ibaterwo kwithira ikirita wi principal kwa uturiona akatwa i punishment ni TSC kureterwo principal mulevi. Number 2 principal wa Erindiro Secondary School imwamba na nonto intobira bionde biare Erindiro Secondary School bira bia thunkumitwe ni aciari na nto Erindiro bionde ibietire na mwankanende
kuringana na rwari rwarakua principal ne thaira ichi na bietete atia bietete principal oya Mr. Ngari na atira na kerione atimenyaga rwetire from there bubo tani ngane irare the jukuru ya handmite ayathe jukuru na resources kuma ngoro na interview lakini mwangeru are otento akugona kana jukuru Wangari ngwe ke gothora ninto agaraya gakwe katha akinyete kende la kura community endero ya kaboboteani aciari bawete mitugo ya mwarimu nona ni kumba kwithira gita na mbere kumba kwithira kiangalatini witi na mbere boskuru araba wete ne thirite na kinya kira aciari kumba kwithira kire fio aciari bangi bakiwe kinya mwana kumba kwithira na fi balance ya chiringi thano mwarimu omba kwithira kimwenga aciari bana ndi bakenda mwarimu omba kwithira kikureta garera kiwatho ngari na chumborete aciari muno weta ogethera we na bisi ketha ne ngiri wetha na bisi engiri wetha ugethote na bingi ukanenga mwarimu mana 5 mana yale atiwa mwana arengirwa ethera ni ciringi 5 na cio mwana arengirwa ninge woindete ndire wetha ndamwito ni mwarimu te bingi ndire nabio no bingo kunengera mwarimu antigo kinele kende nyondinga ilonda mure ni mwarimu ro te bingi ndire nabio muro twengiro na mwana twatora twaita mwanga ya kinya extent ya kwithira ngari akari akera aciari anga fees ana bategora fees anga bena 100 million aginya kugira mwana chiringi 20 ndi ari mwarimu wa yetu ngare kwene ita atuengerete ana toka ingelo nyangeti toka tokelangeti turanda mana toraeta kwa mneno skuru mekindori twewete itwayere tware akwarerwa boya itwaritete kinyangwe tore korobana tokarito muntu ntuko mwanja mwarimu na atomenereri nyambi unarero torea ya kaboboteani aciari baba wete mwarimu okumare kure no mbere kwithira gitweka mulebi ontobra nandi botumite atana mbere kinya kwithira kenyangi ntobe thukuru bwakwa kumba kwithira kirikana no mbere kwithira kyuke ngombele cha thukuru ngora ni ntobinge kathumba na kumba kwithira kendia orera kuringana na muciari omombe cha kwithira gitwira ngombe mwera mbere kwithira kyura kiri skuru no nekanite muciko mwarimu ngombe cha chukuru chiyirwe na in fact kire mandwera ya kwarua na yara yakwe kuthibitishwa bukari yoko yebwama ni ati ngombe mwera yari ndongi ya skuru yari secondary school kwa principal yetere kwa principal na we muko ibakana ni lieutenant deputy principal kiri kembondi na kwatuika iba kumenyanara ngombe wiri ngari na ira ambiria system yo levi bato garagia olevi aripo betha batano olevi jukuru kwa bwoto kwera mulevi mwensao mwangeru are ngare ata choka na tutako mwenda no kana tia siege ya kwethe ko ya kanya kangare are intobira ya jukuru anyangetie kuma ugathe discipline oyo TSC kanda iko bruto ena hororo sana kire ana beto bairiro bakera kekeri keba ko eria thai to iko mwarimu wao yeto ngari na waterini ni mtu fulani na uanywerete achumarete njobia unyaki nyoeri ndiro wa unyo wa karara kamatwa nukuibwa ende tokuwa batu thirikarere ne twaelie aciari bana ndero mbare baru nonga mwarimu akomba kwithira kirito skuru na kethira tu baru kithomo kia nabo kire watine no ntungare ethirite ati kumba kwithira kinwana na witi na mbere bo skuru batu bora twenda kuthithwa transfer ite kubwa yonka in fact ito kwenda kuibwa TSC mu disciplinate no nto in fact kuringana no kuyibura buryo principal teka yetwe ne ka levi na ingwete kia TSC kethere kandika officers ba levi bakare makurita ngwererio then TSC ni ofero dirikari ya Kenya kuma igwa sikuru ne athokere no tenye muciari ona aya muntu indobe sikuru bionde na nyangetie kuma ngoro to kuma nyambembe kuma mbi abagaraka sikuru ethoka no to sikuru ekuthoka buru no to buru mwarimu katunyeletie taka tokona mwarimu ateote aciari nya twitwaromba rireromba tosoro mwarimu nge mwarimu na athogete sikuru buru igerera yakora kumba kwithira nkimenyomba batacho kuma kire sub county director watikene central bwana kanyi irere mete nyuma kanyi kumba kwithira gitika thimu yakora kumba kwithira chua chomba kwithira kiarire mantu ya hello Mr. Kanyi. Yes. Oh, this is Adams from Meru TV. Sikusikii. Nakuambia unaongea na Adams kutoka Meru TV. Meru TV, yes. Yes. So kuna hii issue ya Irindiro Secondary School. Yes. You are aware of it? About what? The principal.
What about the principal? Principal alipotea na mpaka sasa hajarudi shule. No, I have nothing to say about it. Sorry? I have nothing to say about it. Yare urombere kwithira kireto skuru e mwakene ongeri na 20 aririkana no mbecha kwithira gitweko kwinyange na mwaya ara kwina mantu kwa thumba yaro mbecha kwithira kibwithia ara kuringana na kanyoni muntu mbecha nkuruki kumba kwithira kitu kumenyethia mwarimu no mbecha kwithira kiandikithia ritobate kunia 500 kiri ministry ya githomo uria skuru e na ritobate kunyia 140 mbecha chomba kwithira gitumo kuma kiri ministry ya githomo cha skuru ngara yake kira mamilioni ya mbecha kiondono kyawe. Antona Meru TV kumerindiro Vangatha Won Chigane Central Betanda Mzimuturia Wadhirinja Nabo Kristo na atomeria batongere tu Bishop wa munene Ibrahim Karure o kanisa Righteousness of God RDM Lare isigombunge kia Igembe North ibawere tuwe nyuma ya kuliongero Meru TV na Thiri FM muthenya yua eoro. Bishop Ibrahim na rombete thirikari wika ukariebo kwana eitenerere thionkwe Christmas na mwaka yumweru murethi waba enantetoiji. Na kiri siasa siaja Meru nyume tariki 9 mweri Juni na mwakene Juju ngavana kaunti Meru Kaira Mwangaza kuthuro ya ngavana na kunyomu tariki 25 Ako chokeria Meru TV nkatho no ntuba kwitha na batwe tware tukurete na kuwerwa twe live kiribo iketo kuwa ne bobwa Atumiria na Kristo wa kanisa ya RGM ile Righteousness of God Ministry ndene ya Lare Town tukure na lua batinda na gikeno gikenene ria bethirito bariungiritwe ni TV ya Meru TV o amwe na Thiri FM ale bachoketie nkatho inyingi nundu bakuriungerwa egitenelera athigunkune na ni muthiene jwa mwaka Usokeria nkatho ntune na nkatho Meru TV no ntobo fanikisa kibindi gike tukia narua kiatho kia ntukwe narua kituka inaka mtungetha tongosi ni Bishop wetu Ibrahim. Meru TV bwendele na moyo yuyu no nto tintu ngidonekana ki TV mbita wa Jackson Mithika de pastor mea na kinya kuma 2019 tombete kwethira twina Meru TV itobwethetia Meru TV rondiso itobwethetie mantu ya maingi ke Meru TV ko ingosokeria Meru TV na kinya barabo tuthikirite ntukweru ari inko basokeria nkatho bonde no ntoba kwethira te kawaida ende ne murungu o kombete kwethirwa andaliete ntukweru ari ntukweru ari ndaibo ngweretu sana no ntoba murungu kufanikisha kiatho kiki ntukweru ari tomba kwethira twina kiru ari twina Meru TV na ngewa ibwa mnono ntoba pastor tono ntoba kubanga nteto eru ari tomba kwethira twina sherehe amona ba Meru TV o mato komba fanikiwa na itokuwa ineme murungu na murungu ete na mbena kuyokia nkatho renge nkawibwa ya no ntokinyabo wa pastors barabamba coordinate ntukweru ari kakwa murungu ete na mbena obekire inya na bete baka spreading gospel on the gorona yonde patongore tu mwathani nturu ari tukomba kwitha twina kanya kakea kakomba kurethi nabo tomba peperusa ntumiri live kumarukiri mwangathai ko ngwitikia nyanyuma ya itarira ya itiri aya muno murungu atwakanya ringi kiri na kwetu muno thai security ni thiritwe thuki muno nkiromba thirikari yetu bwana OCS wetu ethirwe akeria gutukira security boya nontu thai kinya kwa no tuko twitha twina security mbea wita ondara tuitote antu tuita kukinyire oro twitha tusekiwa muno kinya Lare au tukiana musie urikithirwa kamati na bikibiki no kubotekwa bikibiki yaita boka ora bwinde boka mati ora kwa tukuromba usara usalama bombo tolele muno kirutero rwetu nonto yumanto yatu nyilitie muno. Pastor munene wa kaniseji akiaria na rikitie kuromba thirikari nikende komba gutegera ukaria egitenelire thigunkune are augite ukaria ni buthukite na ndi egitenelire nontu amba ni baingite muno nturene. Mungu amekuwa pamoja nasi hapa kanisani kutoka asubuhi. Tumeshirikiana na Meru TV
Tumepeperusha ujumbe, umefikia watu wengi. Tunashukuru Mungu. Tumeshirikiana na Meru TV kutoka 2018, tumekaa pamoja na wao, tumefanya mambo mengi na wao na tunashukuru. Jambo ambalo ningeomba serikali wakati wa Krismasi angalia wale wako na ukame, wale wako na njaa, wasiwasahau. Na pia saa hizi wakora wamekuwa wengi kwa sababu ni msimu wa Krismasi, wengi wametoka mjini, wamekuja huku mashinani kuangamiza wananchi. Kwa hivyo tunaomba serikali iweke ulinzi kwa sababu ya kulinda watu wa eneo hili letu la Lamu. Kanisa ya RGM kuri na kiatho gikinene kira bakwiringanirite amwe ni areba kuthalimaga aunje baberu. Nituma Bwana majeshi litangaze ujumbe huu, na ujumbe huu Bwana majeshi likaupanda ndani ya moyo wa ndugu huyu, na Bwana majeshi kafika mahali ukamsagua na ukaweka kipawa cha usungaji ndani yake. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Rare Town. Atongeri ba thirikari ya kaunti ya Meru ibakurwa baite okiri na ngwataniro ateatiko bo ikuringana na Father James Gekunda atongereti mambura ya gukungwira miaka 21 yotungata bwawe kanisene ntere cia buri ode asokete akori aciari bamenyere anabo kaitene ka baimisi Gaki Mutegi ena nteto hizi. Wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe. Barabe jire kiatho negiki kia narua na rietwa rethe na ramutana na ramomo kembu kinya Meru TV kinya ya mitharime na directors bayo na rietwa rethe na ramutana na ramomo kembu. Thank you. Akiaria ntugo ya gukongwera anniversary yake miaka kiboyo gutweka battery Father James Gekunda na koria kwigwa kwena there kaunti ya Meru. No mono ndere muthenjeri nonto twetete gitara ya Christmas inkuromba there ndene anthiguru yetu ya Kenya na mono there ndene ya kaunti yetu ya Meru na barabe na bio please umareni tugane na barabate nabo na bio na njira yeu tukethra tu kikungwira Christmas kinya na barabate tharimi yorea to tharimi inkatho kiri barabonde pejere mamburene jaja narua nkoroki fathoyo nore chacheri kogera metho kirihana boka gitaka kakathigunku kaingo batikethongeria kiri mitugo emithuku kuromba na njira ya mwanya barabonde bagwitwa aciari igitarererea rutha ruru rwa thigunku ya Christmas kwina mantu ya maingi mono ya manunku ya thithekaga ito please tubugwitwa aciari menyereni ana benu nikenda twekinya tariki 23 choka chukuru bakomba guchoka chukuru beno gima wa moyo na wa mwere kerebonde adhikiria betu wa Meru TV. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year 2023. Mwathani amutarime. Reporter Meru TV nyoka mbetaga Gaki Mutegi. Na tuweta mbere murungamiri munene orwangirwa ana mirigo ya Igembe John Mwangi awete thirikari na mubango yo kwebelia ana bara bakarata unine kuntuko na obatirimanithia na ntubo bamisie kenda batetheka kikithomo akiaria rware Mwangi awete mworoto iyo munene ni otiera ana ba ibaucokera kwao kenda baturania na ntubo Mwangi nkoloki na kuria mugongo yutikathure anaba batiuciumba ende babayukie ya ntubetomi ya barabange na babatetherie muturirene na njira mwanya mukirio nkonja aina cio nkoloki na barabara ya taunine barabara sita komando ikimenyekana babainge batura sauni uno ntubo kwenda kuom na bange ikimenyekana batura no ntubo kuremana na aciari nde abisa mnene watwana mwirio yo embenwe John Mwangi na utaririe na kuwa kuri na mubango yo thirikari yo wikira anaba kenda bona kithomo na kinyabo na byekuria kethira nja iraba umete itio ciomba. Mtoto ambaye labda anayekwenda katika mtaji wa kukosa chakula, kuna zile mbinu, kuna zile miradi ziko kwa serikali kama cash transfers, zile ambazo zinapea jamii mapato kidogo ama fedha kidogo za kujikimu kila mwezi. Pia tunaweza waingiza katika ule mradi
Mtoto labda kama amekosa namna ya kwenda katika shule, kuna bursaries pia zinapeanwa katika department yetu na idara zingine, ili kuweza at least kusupport hiyo family ili waweze kujikimu kwa chakula na mahitaji mengine kusudi watoto wasiende katika mitaani. Kaitana kau mwangi akiaria no tariri na kuwa kwina mutaratara yo kurita mwana taunine na mwikira mubango ne yune talere ni kusiome kungani mwana on na njeke. Mtoto akiletwa kotini kama tushaletwa kwa ile process ya kwa sababu akikamatwa leto labda kwa polisi na leto kotini, tutafanya ile inaitwa social inquiry, tutafanya uchunguzi, tunapeana report kwa court. So tutapatia tukiwa na hakimu pale, tutapeana ile report na wale wengine washirika wa court, ili zile needs ule mtoto yale mahitaji ule mtoto atakuwa nini. Nasema what we call the best interest. Mahitaji yake ni nini? Je, ule mtoto angependa kurudi nyumbani kwa mfano? Pale nyumbani je, tungeweza kwenda kutupatanisha wazazi? Sababu hii process yote lazima pia tuhusishe wazazi. Sababu hata mtoto akiingia pale kotini hata ingia tu akiwa peke yake. Tunataka kujua mzazi atapatikanaje ili aje katika ile court aweze pia kusikizwa, aseme zile shida zake, ili baada ya hayo yote tuweze kuona kama tunaweza unganisha ile familia. Ori mwangi akiaria na kuri kinyasi ari barabara na ba mawathe bakethira baitha beba mena kana kubata na mtukinyaba no wana ya barabangi. Jamii, tafadhali msitenge hawa watoto, msiwafungie nyumbani ama mwafunge kamba ama chains, waseme kama wanyama wasiweze kutembea. Jitokezeni, watoe hawa watoto, walete ni kama watoto kama wale. Tunaona watoto wamekuwa hapo, wamekuja katika hali ambayo ni mbaya zaidi tuseme, lakini sasa hivi wako na wanaweza kutembea, wengine wanatembea, wengine wameweza kurudi katika community na wameweza kuishi vizuri, hata wametransfer katika shule zingine za kawaida. Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja. Akariba itura ria Gacogi-ini ibauka bunene nontu bwa thina emainya ya stima ntereu ende ibatumite romba ke mubunge wo Gitonga Muruara abarikane kenda bekirwa stima no kinyukwa ekinya ke biashara sio ile ikubatara mainya ya stima. Ndagara wa Igona aina nteto yinkoloki dokira nkona twari tie mono stima yaga ni urite nontu mwecimiwa kagita karatu athuranaga ajire aga bwega na itwaregete aria kinya mucemania aga mwecimiwa Itonga, lakini twakinya bantu tona no mwana wetu amana kwithora thoko ya Njogini ni ombete kwithora kirugoro kwa igita biashara thokoni ni bokurukira kinyamara kinene gwagi bwa stima bakira chimika kwinga biashara ciao kuria ono ntoba mwindu karibaba kagita karaba kwenda kwithora bakendo ntoba ya stima bakira chimika kuthima thoko mangi takatonga nkondi na marimanti twira mbere ya bungi stima Gachogini ni akamurikere ya mbere na thaino kuringana ogwe Itonga karite ati gututarira twi mutarini wa stima Gachogini chumbukite mono gukurukira kinya gucuka aikuru baba ingi okuba ye saruni twina na inya tukuthomithia baingi na bangi barikitie na ya twekera stima twana gya gwetethia na kyo gwata mugongoronge twamuthurire na wendo na tweregerete atutethia na wewe ngwa twira kuruka mbere ya bungi akaya Gachogini gucokia nka kokari wogu akariba Njogini bakionania kwithora baina gwiru bakuruta biashara ibetete mbeto mujumbe wa Tharaka Gitonga Muruara wotigira na kubaikira gitamo na stima nikenda bomba kwithora bakendera na biashara ciao ubichi bachi bo tie stima tothio mureka nyomba ino cionthe cia maiga gwoni nyombiga na ata Gachogini testima tothio mureke mirango era mitweku goko murika omwirire murikienu amurike one mbicha inu one nturongo tukurongwa na kemenyera umeki kayo igatemaga monori gati gakabitia monorerwa tegithunguri na untuko gwikinya nkondi Gachogini na rorombe gwitwa kwena watongoria ka waturiganirie ende gutena stima gitano gimureke kinyamba bakienda kunbunya nyomba tugo na ara nkondi kwina stima gitakirogo abu agote stima yo titurete no gitage no ikona stima gikinya pani tija tuika utane gurundingi Gachogini na ikona mbeca ndakanya murari baraba kwenda saluni bakothiga tunga kana marimati ka nkondi kutano nogo bautano Gachogini na baetethia kwenda kwa rinu wathi kwike murika gaga Tonga ende athire Nairobi naguo kara nagu akiwa ngana MBC aukaria ende MBC na tigwe bariko bamukurukirie na gura inguku mwenda gato mugukume kana wegwa indenge enda gato murutire na arekagira na tia twikire kira kingi mbumba kwira Gitonga taka ngomuromba ni gatwikire na kie twinu mea mama ingi anto baruga tukuromba mwechimi watwikire
eruna kietu na imbecha cietu twiko muromba twikenaga twikira na igwa twirire. Kiripotera Meru TV kuma Gachogi-ini gĩcigo mbunge kĩa Tharaka arietwo Indagara Waiguna. Na injire mu kwabukana na makarika yosio rwa wamwe na mbara cia kemisie anto ibakuru batakire asio ende basiarie mathina yaraba ukulukira bo ikuringana na Ben Rogers Murethi ura uwete ikubi binge biosio rwa biriumania na tokorea kuruoka nkoro iururia manto yara ba ukulukira ke muturire ndeto iyi siejete ore ekundi kimwe kitikia kithirikari na rietwa Interdenomination Social Counseling bathuranirite mubango yo utarambe umbithe na antu bange kumania na mathina ya kimuturire. Marito jakwa mbitoa Ben Rogers Murethi ni covering coach mantuja addiction na mantuja mental health na ande a partner of program hizi iraja muthenya jojo na arua whether magita jama ingi kire society na ara tore kire njachi yetu. There are so many issues kuna mantuja maingi jara tu inajo je underline no kuona ure andikuru yetu ingetie mantuja suicide kuchioraga mantuja kuragana mantuja ndawa che kulevya and so many other cases ira chiederetwe ikiapen non tu kwa kwithirwa antu bena mantuja maingi mono ento kira kiambere pomba kukwera in partnership na program weje ne ati muntu rira wethro wina mantu ugakarana jo nonto magita jama inge tuekarana mantu jara kenge tueta in psychology ito bottling up ugakarana jo wakarana jo ndene hakuna ndeja ka kuinyeria ukaugwe utumba kweta kumove na mbere nto bwa mbere amba ugweja mtu wa accept kwena thina na rira wa accept re kwena thina then you have made the first step. Kintu kiaja ire surround yourself na tuba ugwaka atuba ukeria nkoro eku. If it is the church, go see the pastor. Urea ukuigwa noe umbakwariria karana tubara bagukwariria mantu very positive. Ikeja kuidro wina thina chua a specialist, chua a counselor, chua mtura umbakwaria nawe. Rito jakwa bito Eunice Karuerwa kwenarwa tureaja ujo reta awareness a boy child ingo tatera boy child in Meru County no to ito kwenda kumenyidia antu tomurume no antu beto kenge kireo ito wedere kana kakari sana na kana kakari kaka on kagita ko de kana kakari ko kakari fast tutarega lakini hapo atika kakaezere na kwa kwendera kakari kakagurwa no na rero ko gwera atire ekoro akoro tomenyere ana bonde bedre beikuo umenyereza mwari ocho ageta agoro imwe muthako mwega ukaiga winya gwakenete na thirikari nayo itegere inya masira ija boy child kwethairwe kinya jawa kwethero meetings cia kubaitana bagekirwa inya seminar jaiu bagachoka beja baga fando inawe ura bakomba kuona becha na bakarirwa muno that kiwikyo komba kuga uzo a boy child na mbea umbithi babure ibasiumiretie na kuonania kiriaro kio no ntubwa ikinyarira thirikari ya kaunti ya Meru ikinyite bakiaria muthenya yuero mbea umbithi ba bauete utungeria Meru ibukukite ikaro na ikaitaka omuntu kwimenya na kwithara uwengwa mbea umbithi ba ibekanirite wiru bwa wika muthitho na kuonjorithia bika ibira bena bio bongwa gaki mutegi kasokere acio. Kundi kia youth gicigo mbunge kia Bore kira kije keneta mbunge la vijana ibakure na muchemenya ntugoyo mthe kuraithiria witi na mbere kuraba kuga moroto munene gutigira nthuka himbithe kuwatanira zenda ko make sure youth bonde bari amwe kenda tumba kwitha turi amwe twinde tumba utethania turi youth batwe itonere ibwaga turi amwe kenda tumba inyigwitana na njira ya mwaka na ingi bakiare bogete nkujano chege chatiridieta na mbere haga kaunti ya Meru itibainyerete muno nonto batikomenya baruta tedio ku ya nkutani chege thirikari yetu ya county of course jego to affect so youth ina atori bange wa Meru in general but in terms of youth to affected non to tomba ko bakinyira tongera ba beto tha ito ba issues chetu non to nyabongo bate gwatanirite
koi tukubaromba bagwatanire Kenya batutumba bakinyira tumba kuba ku present issues chetu kibo onto baketha batigwatanire tutije tumba guchwa o no mbo tutethia ate o batigwatanire tandu ko bagwatanire MCA na governor tutikugua tukenetere tukua ndeba kugomba nojo turenda bethebe amwe onto bonde tutabathurire so batu kekeno geto ibetha bagwatanirite Meru konte tutiromba kinyira tongere baba ingi nonto kuringana na mono even na MCA tutiromba ku the MCA tutiromba kwaraniria abo the governor nonto bwa what's happening around the county nitukwe na mani thine we kathira na bakeja amwe na bakele ano then we will go there Nkoroki gikundi geke ke youth bakoria youth babange kwemenyera muno kagitaga kakamambura youth ba betu ndenda kubera gitarira festive season mtu nethra akithithia at least something with this our life de shere full time so inko band advice nyethra tu gitara shere bando maisha yakomba kuendelea in a few weeks, that is January. So inko baromba bagaite January buru pendere at least to make progress in their life na kujoin kwithira bakibanga bwega. So keto mko call on youth baka join kikundi kigeto bombe kwithira tukiendelea turea mwena kugie tukikundi kwa advisor iko ku represent manto ja youth yetu ingi ndeu buri na wangi. Just take care of yourself. Mtu achiende ale ali, mtu alego chienda. Kinya Murungu wangu atumbo kwenda ngwithiki. So tuchienda mono. And kila mtu another an ability. Only that given a chance. A chance hiyo. That's why we are here. If you want to tureaja, we are youth. Kenda tumba gutethania na gukurania. Ripoti ya Meru TV kuma gicigo mbunge kia Bore nyoka mbitaga ki Mutegi. Nakatombe kuruka itucokerete nyuma ndaika ite kuraya. Chukuru ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ile tongairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine to Kenya niti ya Kenya kireo Kenya nilubwa mutarajo mwaru jwa CBC. Chukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo Kenya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungie chukuru kanoturungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
Cukuru ya St Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St Agnes ni cukuru iretongairia kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya kinyangima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muciari uturi churage na mwana kwa kathomera. St Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiro kinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Cukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St Agnes tunarereria gana anto amarete kwa ana beto konongo kathira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya cukuru tha irio nitutho watu namba cia kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St Agnes School Marega, my education, my life, my future. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyagen ba Nairobi totekore ribo itoko karibisha buinde mahaja disport nkobo Meru ela ele nkobo main stage next to Science Supermarket directly opposite Family Bank. Disport nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera bya kuote na mururu kinyakanini jayomba tore na inya kitchen era ena idobya mithemba yonde kuringana customer tokimaidaga inya mubuko jwaku au toteko areria hejo ni buisemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties, ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibo karibishwa bwebinde. Dispatch nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene to na kinya ndoje cia mwanki net yo deira ciongo wende tinya na ara musijwaku ibo ko karibishwa bwindema aja nkobo Dispatch ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Kwa Nula Electricals noona into bya stima bya mithemba yonthe, low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Bya munganaji wa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia gorota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes, ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mata ya kirasi kiegorota LED downlighters full and half moon na inge inyingi. Kodrongi asa switch enjera imwe, switch enjera ijere, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, machine cia gukama, fridge, batteries, machine cia kuhura nguo,
mariko ja kuruga, dispenser na into binge bionthe bira bitumaira stima. Aja nio kwa Lunu Electricals na hivyo kukaribishwa bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Anulu Electricals turiaja nonto bwaku. Meru kawira mwangaza kuma aratonya obisine engavana wa Meru mweri wenana mwaka yo ruendo rwawe ruotongeria ruterekana kinya ntuku imwe ende natirimanite na mpinga Kathumba bombere iwasi angwatanira na MCS kwithukanira na atongerie bange na etua mbere na ria yaire ria kumwebelia obisine nyuma MCA Bameru kiumia ke kuringa kura na witikaniria gavana Kawira ebele obisine ende rwaria ro irokorokete na kwamukirwa imbunge Senate na ikabwethirwa kukethira kwina ikarokia mwanya kiumia ke ntukweruyo kenda kwithira kwina umwethira maite ya yonthe gavana Kawira Mwangaza akoringithanithwa nayo yauma kana kakuonelwa ukethirwa atongeria bakarethia oambi bwa MCA Bameru gavana Kawira atenteria kwebelwa obisine na kuombeka iko kaundu ka Mwangaza nontubo mwandiki wetu Onteto Frank Munene na tuthuranirite ruono rwa mwanya rwa ntitikano ekawira na MCA Bameru na kira eterete kuma ke Senate na huyo tokinya muthia yo Onteto sieto cia Meru TV themwe rukirirwa rware ka tuthiririe na ruono rwa Frank Munene. Na kiri siasa siaja Meru nyume tariki kenda mweri jwenana mwakene jojo ngavana kaunti Meru Kawira Mwangaza kuthuro ya ngavana na kunyomu mantariki 25 mweri nyojo Kawira akiarira kuritanira ngugi na atongera bangi ni kenda bakethira bagiukiria miturire ya kariba Meru. The laws of Kenya without fear, favor, affection or ill will, so help me God. Establish annual word fund for every word. Na kinya atongeria bangi baraba ikinyete kire kiatho giki kira kiathithiritwe kinoru na bongo bakiuga bakagwatana njara kwithira bakirita ngugi. Meru iko na wale watu walikuwa naunga King'ang'i ama Kiraitu Murungi mkono. Meru iko na wale walikuwa naunga Mithika Linturi mkono na wale wengi ambao walikupigia kura. Mimi naomba nikuambie hawa watoto wote ni wako. Mimi nitakuunga mkono kuunganisha Mumeru mahali yako nikiwa seneta wako wa Meru. Nitakusaidia tufanye mabarabara ndio watu wetu wote waweze kuenda na barabara hizo. Mimi ndio niko na jukumu kibarua kubwa sana kuhakikisha gavana amefaulu. Kwa hivyo naomba maombi kwa sababu mimi ndio mzee wa mtaa. Na nyumene mweri jumojo tarikira kurambia kugiato yaja kaunti ne Meru ya siasa wikinyera ntariki 18 mweri ne jwa kenda the MCS barethora batumira bagitaro arero aronanire gutari na ngwataniro gatigati kao na ngavana ndwerethora kiambirire gatigati ka ngavana na MCS. We have not established any working relationship between assembly and executive. Ko twena kwithikira guku nene mono wa Meru na tukuromba bwambiria ninya gwe kuromba na au nja tonethera nkoro engavana ekaringithika na batongere kinya bage kanisa bagichumiria kuria thiri o kinya atongere bage siasa batongeretwe ni senator county Meru Kathuri Murungi na warethera kiuma Nairobi na kira kierikanaga ni kibukia ruji ya kuria mongi jorajo agwete county ya Meru twitikaniri tugwatanire na kuma ngavana na members of county assembly na torage aruge mutwini tugwatanire ni tutige ni manto siasa cia kuthirania siasa cia gwitana marietwa tugwatanire ni igutwikira ndoni
omenara akithiria muchemano jojo Kathuri ngavana wa kaunti ya Meru amo na mukuru wa Murega Baichu barethora bakiuga seneta Kathuri Murungi na kejete na kibukia maguta bethora kinyamba gigwataniria rwari ruo amo na kumeneria mubunge otigania East no Mpuru wa Buri kintu kia mbere kiria kuthurira Kawira Mwangaza na andikite SMS message na ringa thimutu na recording akiugaga ngugiria ikoneka yo minister nithanwe mwekurokie thirikari ne Kawira Mwangaza aretete kampuni ciawe kampuni mwe kampuni 12 ndene ya county ya Meru obisine Kawira Mwangaza na kampuni cionthe mporo isia kugaicibati kweja wangu cia kukuria barabara Meru nikenda bere ano Kawira Mwangaza mporo na wagitetera kumania na rwaria ruru notimia kurutisa kampani kumle yende ne Meru bere kabeju benda kampani 12 kuma kiuni nikera bathamia mbeca I refused okay milioni kana rimwe bukira account yakwa nzoka ngwithindro mbeca mbere cira kiondo nguvanie uroko na thini mporo riko no ntonda bathamia mbeca riko benda wash baruta mbeca account ile cia tiwe kireito Murungi baruta mbeca account ya county government bachoroka bayukia baleta account cia company zelan kaleta bayekera kunsoka withdraw renge bayekera nyumba mbeca understand na ndele antikorofere keya ekeethingatite mporonto aburi kuma banki ku account kwa and then from there aburi na mbeca yetire nitera Kawira Mwangaza na Murega Baichu abubo na bubo tatigiriro nkavana Kawira bagitana mbere na gucokanira na mubunge Mpuru wa Buri uri andombe chebuo becherie gatira hu miaka ne 5 urauo witithia nkuru egoro mwana aracia ngwe urankumia kekero ene kegunguma ku atathiria biumia biere wabechia uo witithia nkuru motene uru pakeria Mwangi gainta athiria meri ethatu imbio mbetia roi gainti aria na inya nontu ankwenda kwa wakanya nontu ngayo kona mbele itukwari nwe kubu Murungu mbira na tariki 22 mwezi Januari ilion karia na branko wa ntuko no bwa karika Kenya tumia billion Kenya tumira mbi ngotheri Doengere thura kionekane kanisa gavana Kawira Mwangaza wa muna mukuru wa Murega Baichu bakigwata kanisa Kathuri kija bamabamba bamiunde mwingi no kaira tongera baronekanira bagicumira kuthura bagimumeneri ndo aiji ichiethura chingia DMK kyogora urorethirito akireta rwariro kwinga gavana Kawira tije ke Kawira inyengana ne kurwando aingana no kurwa MCAs no kurwa Senator Kathuri no kurwa Mpuru wa Buri no kurwa na no ratonyire ndwene na CS mithekare nturi o Kawira tatigirire arege no kaira ari nterechia gujikumeneria kanisa bagwatia meanki ndeuga nani nonto nembije maandiko muntu kalita morogio gwetwa mbara mwa gutumwa ne mbaraki erete okarumane agererie gutumura kanywa gakirumie ka kitharimo iwona bagekira cia rendi kana cia papo kana cia pinki na meankie kathiurungua bado itakuwa baraka kwa wenye haki. Nawe mubunge wa gicigo bunge ya Centriment Kiremanguchini norore mutumiria kanisa gwetwara ethero agichumiria gutetera kanisa njire ne utugetithwa mheshimiwa ngavana na ndiro na MCS bawe natigana na tunisa manto tunisa itotigana atu kule maromba jakinyaga kwatuika wowe ngo kuingira maromba na waingira kutenjere kurugurira were wa kundumbenda ikupuria ko kwendo mbira gwere Sauro katendi Murungu Sauro aturiri maguta ica mweri kabisa natuika kwa king of Israel lakini in despite of that favor kwero Sauro athiru Murungu ura kathithia akathiria agagi na ntule u ya Amalekites na intobia bionthema agwita atuika akwa branded by power olirwa at the end of the day God was not happy Murungu come destroy them na bawe kwa una ndi
mantu ya kanisa jatigana please nyawenda kwa destroy tigana kanisa na nyumene kawira rethero akinja kironda kingi kira kiumira rwario rwigi mboe na Jumatano nthiru rwario rurethwa rugicokwa kairi rwakwithira bakibeberia ngavana Kawira Mwangaza gitine na MCA 67 bararinga kure kumwe beberia kire MCA 69 bairi batari ku Ngavana Meru Honorable Bishop Kawira Mwangaza stand impeached the Meru County Assembly. Thank you, honorable members. Na riu arenjerene cia senators jagutuika senators bakethora bagitirira kajirene gaka ka MCAs bara bengi bethoro bakiringa kure kumwe bebere gitene tangavano Meru riu ni munini wa Mutumanto Ithinkia ukethora kinyomu matangavano county Meru. Favor, affection, or ill will, so help me God. Kiraito ntomurungi na raritere ngui yawe Meru na twimwira Ngai na amutharime na ritaye na thiri na tutakuwa tukiombea mzee wetu kwa sababu ni mzee wa heshima kuu. Tutakuwa tukitembelea yeye. I also congratulate my predecessor Mheshimiwa Ntochio Titus, wamefanya kazi kwa wakati wao. It's now our time to prove that Meru people wako na nafasi ingine and we are going to serve God's purposes. Kawira kumira u atethero agetikirika kaire kirima ukuja IBC kurirunga magitikiriku kana kiriko aja nthigurune kuma tauni nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande tuli na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire kinyanilubwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kanoturungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire kinyanilubwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani.
St Agnes tunarĩrĩria gana antu amarĩte kwa ana beto kunogoka rĩrĩa bate irachine kire gutigira ane bo kinya chukuru tha irio nitutho twina mbacha kubaka matana kubania ogoro intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroke turungie chukuru kano turungie thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Kwa nulo electricals noona into bya stima bya mithemba yonthe: low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Bya mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia gorota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mata ya kirasi kia gorota, LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Control ngia star, switch enjera imwe, switch enjera ijere, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, machine cia gukama, fridge, batteries, machine cia kuhura nguo, mariko cia kuruga, dispenser na intopinge bionthe bira bitumaira stima. Aja nio kwa Nulu Electricals na hivyo kukaribishwa bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nonto bwaku. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyagen ba Nairobi totekore ribo itoko karibisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stage next to Science supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera bya konywa bya kote na mururu kinyakanini jayomba tole na nya kitchen era ina idobya mithemba yonde kuringana customer tokimaidaga inyamo bukojwaku au toteko areria hejo nibu isemere kure na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties, ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibugo karibishwa bwebinde. Dispatch Nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene to na kinya ndoje shamwanki net yo deira siongo wende tinya na ara musijwaku ibugo karibishwa bwindema aja Nkobo Dispatch ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Kairi muridhire kwa Meru TV tukuina mbere kwa tuisho kagira kagitania kakatu ya mbere kwa tukimule kama ntuma kone na mangatheti na tukiri kagira kinyago wina kangatheti kamya tugie enitu kurukagira tu kugitera ngonire chithiri tuye kagirwa inya njirani yakwa rukirirwe mundine na ngatheti yandikitwe the
Kathoma litweru. Thembi. The Standard. Good. The Standard. Alafu ya choka wea ndikona kirieto kenge kinene. The world's greatest kana nchamba chia ndekoro. Mantu makona ina mishetho anyway. Utugu bara bendete mishetho. Mbampe no Shaina. Mbampe no Shaina. Anyway, it was on a light note. Karatati nikaka kambere kedire tukena kande kito mantu kathumba. Muno rugono rwere turekagirwa inyaga murithiria wa Meru TV. Rugono rukonenie na ugukethwa. Irugono rukonenie na rugono rukonenie na michetho irathire tukithii na mbere ya World Cup. Michetho ni irathite na mbere na aranthe goroni ya Qatar na utugo utugo bogukira emunthi irio ashindani bathie na mbere kwa bakioneka arandikitwa atiri nchambe wetwa Messi na thie na mbere kwa kionanagiria uchamba bwake na thie na mbere kwa kionanagiria nwe mumbani zaidi nwe mumbani zaidi kagitania kana nwe wethetwa gitongoreria kiri kana kigana yeweta sana kagitani gaka kana michetho ino ya World Cup na arende mbicha yake kuonekana ari agaukiritie komberere kana kuma arambiria karieno yake ya michetho kuma arambiria mantu mama michetho gikikyo kana riri ria mbere kwigwa agichinda kana atoa ona trophy kana ke watagiki athiri twakiona kairi trophy kana yetawa hata trophy wow mea wende mea no ibirwe bado kiri karatatini wa kambere endeona ya Argentina ke mantu ama Argentina methiritu makiandikwa agago arabethiritwe bagiukirie kombe binambi mantu mumonthe tukainambire kwa tukimethagira ndeni ya ngatheti ino murithiria wa Meru TV karatatini gatuna karatatini gatutano karatatini kamerongo 38 karatatini kamerongo 39 na kinya karatati kamerongo 40 irugono ruru wake tukainambire kwa tukithagiria inside ndeni ya mantu makone na siasa mantu makone na multi-billions deal chia rais wetu Dr. William Samoei Ruto ndukono tukainambire kwa kinyaru tukirwithagiria ndeni ya ngatheti ino karatati ni gatuthanthatu na kinya karatati kamugwanja aritwa na kinya aciari ibambiritie kuma iwaru yani ibambiritie kugerwo yani kugimako yani kugia goosebumps ni gicungo giakwe kwe ndakiruma na andu maga emndinko wata ganto kega ndaira njana ndatibura ganto gashongo gena chamate ibambirite kumanya mwini chitagogo nonto bwa resort mpumi kana maumira makigirio marama kweregero kwegwa makirekerwa kiumiani giki rugono tukaruthia karatatini gatuthatu murithiria wa Meru TV ngono ira nkona chiki iri tuinya karatatini gaka mbere ndiko me karatati kagwe nako roro kirinya rugono ruru rwa mpira inyarwo rwike karatasi ka page 34 na 35 alafu kwina rugono rungi rweo rwa kuthuria muno as in dutebui itokurikana first Kenyan female rally driver uro winire mashindano ya wetithia bongari na boyfriend uroke itukurikana na accuse mwari uyu na accuse kwethira akosete injuries ke jamaa uyu na jamaa uyu omba kwendwa cibitari Nairobi Hospital na araumire witabura kwethira itwa i murungu aringando ikinya ya kwerekana mwari uyu wetwa Maxine no okosere injuries hiji kana no eterebura as in no omuhatire no okosere injuries hiji
ndwara kwa polisi ama kwithira kilukirwo na bill ngiriana so muntu yitoro na rakwira na okay atwetere tone bukweta kana kwina ithimi bikaro kana yekaita itwa what will happen? I don't know atwetere tone bukesi yekaita itwa rono ruru ekepeje ithanthatu na mwanja alafu kepeje ya 10 arimu na families yo set for shillings 53 billion medical cover. Bakaomba kwethira baetabura, bakaomba kwethira bekavwani ENHIF, bakaomba kwethira bekavwa ENHIF runs from 1st December 2022 and has doubled from 26 billion. So kave yo NHIF arimu na families yo ni umbete kwethira kindabwa na 27 billion na kepeji izano gachagua endere una supportete rigiji na supportete CSO yo interior na security ba kindeke the son of our swell rewe ndete tepu muasi you are swell to wake nkoire tokarani nwata mami wake na mami wako by the way, cousins. Wow. Mami wake na mami wakwa. Congratulations. Mami wake na mami wakwa. Bonde ni ekuru. Congratulations. So, rigiji arere na support. Plan yere kinde kikuwa Boris nyabo ibatumaire mesinka. Bona kikoma. Shoot. Okaradura. Lakini do you think ontubo kewa bokethiragia makareka mawaka ibo kongere I mean nukono ontubo taka nukono tami chinkeno yatumira na njirembega like wako ni agwende wandori nkiruta chwa nyati abantu kambira don't you think eno ega tema mburagano imbingi muno chiwi kiumagira no singie nanga kwa tu kaborisi boba kethira bena control menyaga ulitwikikana utikareke ati uratho na mugwe na wena muchinga no kuona mea okitimu gwake utikareke yani utwika okuhamwa na wena muchinga kwa no antumira no mbere ngo kuringa triu lakini Boris nyeteka barahama wa umbere wora ibo Boris yauri boya so teka inya baraha mwaso ntekwa rwira no kona tana lakini iba machoka na kurugwa marwa ngatagwa rwiro okay no you askare wende utere to ibu ati mina ndo hospitali yani to tebo incident is very rare so kinyago era batumire mesinka lakini kwa ntu baba batakuthukaga okuthuka atia the okuthuka utiyo okuthuka okuduka ikwezi yasene okuduka ndome gishonko nandomaga kwina ntore awashtuki batestuka yani batemaka nyabona boreshi hata kama ni Kenya kethirwa ikumumakia no amumakie kaka muwatira kibanga ingu utema ende but gato hotere tone we hope batiri nambe kwa bageto magira mishinka no bura gutagirite kire karatati kaukange ngatheti akwiri wata ke ndenda tuwete mpaka ke karatasi katona thirikari ni facete hindu kikiomo kuririkana services yonto cia e-citizen ira ciethera ikibwithirwo online na nto bakaria no ciethira ikeingwa antia kuma irambiriria kuyo kwakinyire e-citizen pomba kwithira bakiwatana na company ingi ya private eweka ambesa hiyo atukimya Kenya baba ingi muno ibare ya ambesa kukilukira e-citizen kwina isi ya e-citizen ikava service nyingi muno kinyaye kwa yare ntimeana ate nkolo iri yetu areu lakini services ira cia government ibwethairwa online no kare online so kwa twika kwina company eunkumira au ya tukwa ya mbesa hii yani kwa tukwethera kwena fraud like mbesa hii cia tukuiyawa so e-citizen no yombe kwethera ikia shut down
kana government services ibu thero online si at risk ya kwithira ikeingo na kikaratasi ka tutano kena rono rurwa Rigathi Gachagua deputy president na sabotete police officers batumaire guns yo properly properly ura kubatire kenda batiete bura kinyabo bomba kwithira baikinga kana baki protect. All right. Karatati ni gatuthatu kirenga theti ino ya The Standard muraithiri wa Meru TV. Ndiona kwena rukono rwithire turugikagirwa inya zaidi ya rukono rwa aciari. Aciari araba kwirikana no bathite na mbere kwigua bena kagita kaumu kagita kabeterete mpumi chigirio bia KCP chithirwo ikirekagirwa kuringana na mwandiki wa gatheti ino aretwo Mike Kihaki kumanara mujeni wa Nairobi wetawa Nairobi na guogo irekana aciari na kinyari twa bathite na mbere kwigua bari bena kimako yani bathite na mbere kwa bena kwina gandu kara akuthungagio kigua igiribithite kuma antu kamuthemba we ende aciari barerekana thaino bena gantu akununtu igiribia anabago ibirigireto kwa bikiumaga ara aciari baingi bethireto bakinya bakithina mbere kwa bagitekanaga na mibango ya kuriunga guntu mwanya kengo betera mpumino ciana bago bamenya bokara kuringana na waziri wa kithomo etewa Ezekiel Machogu athina mbere kwa gitumagire kiume kithiru ena arantere chegisi ati mpumi chigire bibi ikaina mbere kuikirekagirwa kiumiani yeke na onto gwabo ngebwethire to bukeragirwo muno kire mantu mamegena kigere purity ni ana ba grade 6 grade 6 ana bange it was their first time to sit for this exam na bange batena na know how ka knowledge ya igere bibi bwa biruthawa barabange bathukire maybe ni igere birakaita bibi ngibarutha bibi bigere tubya kawaida lakini kwa mesirio kwa serio ebira bietawa jesma sijuimbi so mbwana baiba bwethete serio bikari abu similar at least bona some maybe to not to similar but tibyo byongo tikigere ni kweno ntori kinyeno kuona okerwa emundi ngatheti kweno ndi The Standard no kwirwe ndina ngatheti ya The Standard niyo okatuika ende tukerwa kiumikiu kingi kwina ngatheti toyo no kaire ngatheti yani inwende ne kadita maeni maisha maku kana mando tamamu nuye nkaya wana watuika The Standard ya mbenyerete kuthoma lakini kira wogu minde mandikito mantarda kai nkegwe ndina gauntu ndeni yani kamako yani gantu winde nkiona gende this is my life and so on kogu onto borebo ithire to bwina ana baba ba grade 6 na we're just waiting to see bora mantu makainambe kwa maikara na monongoroki rampomino ikainambere ku ikirekagirwa ibareko bakainambere kwa bagitongoreria ibareko bakainambere kwa bakirutha mantu mara mangi na kengo tona na monongoroki ndi beterete kuona urutuwera bwa Machogu bukainambere kwa bukarieta ikiringithane na atangulizi bake tigana na magoha ke mtu tamatiangi waruthie kireke matiangi ke magoha kande kana nawe kananda bwethire karaya kaya kaimenyi mbuke kaimenyi ya kaimenyi no wonder kumatamuko ogo gwina chamba ikyo kya wa ikyo ta bwethire ki ngana ntare chiba kaimenyi oteriaro oderi otemya koriaro oderi kwere bianda oderi iwo warudha kaimyo kwere bya mtu ndaruthi bya mtu atawatiri moi nare waziri wa kithomo sawa ndaruthi bya ntiririkana bya nyuma nagu nyuma lakini kama matiangi ito komenya matiangi otema myagoria roho bana nchamba yeta wari ukadhi nchamba yeta wa Adam Sidirenja ngukethoka ira Adam Siri one kajim amoshugurikire
kwina rwarien akwenda akuria rwariro rukuria Adams ona ka gym no agagushugurikira mantoni mamwe ako direct bwega agautethia kwina kiuria kuritiaga ka gym no agagutethia kiuria niko karatati ni gatuna irogono rukoneni na manto mama makoneni na mibira kwina ndiona Messi aterugiritwa Mbappe Bampe otugu kinyabara bateje mibira dona nagu mitandao no Mbappe lakini manto ya mo ni ya ndora tia mo manto ya mo manto ya ndora tia wewe ndio post case status kila mtu neki tena kila mtu na ende biwa dhorera idi mo kwa hiyo rasmi ende ngira kudhoriri oyo mantu makudhoriri ngira kudhoriri kwa antu kwa hiyo ende otiorie mbando no tiyo mtora kurachimirie kwa uri kuthura ri yani wetegeria ikeno bya ko bikuthuri menyange kirara we status ndekira ngwiritwe lakini niyo menya ninkenete ngekira then out of nowhere ikeno bya kwa yani furachi yakwa yani yani werubo yakwa no kwera ikeno bya kwa bitwike byo kuthuri how now yani utikwenda yani nkena anyway karatati kaga tuna kena Messi Mbappe bakwerekani baadhi na mbere kwa bayitongoragiria ashethi kwegwa bakenenkera mashambiki gitumi ya kutheka kiri World Cup Mbappe na Messi baadhi na mbere kwa bakenenkagira mashabiki ikeno yako inambere kwegwa bakethekaga ndiona agambicha ichoreto chentu kathumba kwina Argentina fans bakenera inaba na arante chia Madrid Spain bena bakenerete kwina fan cheers during Mexico versus Saudi Arabia match France fan cheers prayer to the World Cup kigeshongo kwa kana kango kira roji manto mako kankorota na chedi mwanya kana mashabik ba mishetho kana ba mibira baba bethireto bakinambere kwigwa bakiwiragirwa mpumino chia ugoro Lionel Messi aitwa Lionel tu Lionel Messi na Kylian Mbappe baadhi nambere kwigwa ba gitema mashabik bao baadhi nambere kwigwa bagikenaga na bakionanagia agweru bwa nonto bakumana na michezo eno ya World Cup arokwerekana timu eno ya dinambe kwa the team was picked using the 4-3-3 formation enigugatoko the team was picked using the 4-3-3 formation preferred by the multinational and at this World Cup mbin kwere 3-4 noanga ntubaraba yemishedo muno no weye mishedo uko no weye mishedo ya batali uko ntemea nanga turutheria nanga turutheria 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 tugeya ntetong koloki imantu mumadire makandika waunde ona kwena goalkeeper right back kwena left back central back anga central back ere Josko Vadelo ye manto mama midfielder Sofian ma whatever angambi anto babe icho nderi chedere tukendika waga striker Lionel Messi striker Julian Alvarez tigo kanangireka nombe ndo marieto mbegwarea ryambuzunisha ngirekira ngomagara ende imomantu mamethe makende kwa ngatheti ino murithire wa Meru TV guragira ngatheti ino ukarithiria ngono ino chithire tukiandika wa aga karatati ni gatuthanza tukiri ngatheti ino kwina rugono rukoneni na kwina meya sawa rugono rwambike sana kwina marieto mariaga ugu nandu kwigwa nkitheka kwina marieto mariaga ugu ntiki magi France kaimaku anga ingacheria ingeta kana gako rietwa rimu ntikumenya
Karatati nga tuthandatu muraithiri wa Meru TV irugono rwa mantu makonenie multi-billion business deal kana deal ya kibiashara ire gukonia mutongoro mugongo Ndagitari William Samoei Ruto na nthiguru ya United States of America. Okwani nkomenya? Okwani nkomenya? United States of America. Yes, nkomenya na America. Okay, iruko no ruriagao mbuga tumagarukia nini tumagaria nini kidogo kengo tuchokera na dogo na ruru na kinyama mantu mangi marama ethire tumakandikirwagao tukutaririe mantu mangi ngorokini ukawethe bambetaga ne famina zwa Kimathi tugucokera nyuma kagitate kuraya. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni cukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiri ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareareria gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kano turungia thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Chukuru ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiri ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareareria gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kano turungia thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future.
cukuru ya St Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St Agnes ni cukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiro kinyanilubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira anebo kinya chukuru dha ilio nituza watu nambacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kano turungire dhimugo kurukira 0725977144. St Agnes School Marega, my education, my life, my future. Negi taringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera nanto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Juaire mwanka mweri Juai 10 mwaka jo. Kinya mitino ikiongerekaga kiurianire ndereba beto ni bakumenyero karia bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kododangariria bakogenda nacho mwanka matorene. Guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, TURINGE FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kirista ko yangariria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni idi imurikite agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kioria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bare na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisa kweria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725. Oringi bwa kura idi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na mochindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023 idhagadhage nande kuigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, TURINGE FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. It is yet another festive season, with the Christmas and the New Year celebrations right around the corner. This is the season where most people travel up country to spend time with their families and friends, and as such, the safety of our roads is of great importance. According to the National Transport and Safety Authority (NTSA), there has been an increase of 908 victims of road accidents between January and October of 2022. With such high numbers, are the drivers cautious of their passengers' safety?
Or is it business as usual? With more and more people traveling every day, the demand for more matatus is also high. We visited Mr. Mithika, whose organization has partnered with the Meru Matatu Circles Association to bring you the Usalama Barabarani campaign. Ni CEO wa Bonten Media Group. Bonten Media Group no yonje ne Meru TV, Vire FM na mtandao jurayo uitwa Meru Digital. Ankopo watu ogeni athikiria na ategeri ba Meru TV na kinyatho mibantito cietu cha Meru Digital. Mwaka yote na campaign yeyile ile wetu Usalama Barabarani. Ni campaign iratwambirie mwaka muthiri wa 2021 December nonto bwa kuraithiria manto ya transport kana kwithira kwina usalama na ranjirene cietu matatu cietu iracha kama tanto gitarira Christmas kobania Meru na ubachoke Nairobi na ruti ringi mwanya na Nyuki, Embu, Chogoria, Chuka ruti chonde irachi sabu area Meru region pedire bena kagita ke ganjirene na endobe tu bakinye michio na bachoke na njirenje gangu gine cia January. Ku kampeni ya Usalama Barabarani iratwatanirite na Solution Sacco Limited kureta antoba matatu sector amwe uwo muraithiria na muthikiria wa Meru TV kana Vire FM kana Meru Digital ombe kuringira sacco ira wendete roke wichi na display njirene ubaringire kure kunikenda baka wake wage kwithira isacco ira displayed tuketha tuna draw tariki 1 na mushindi twa mwake wa tariki 2 kuwita mbere kuraithiria Meru TV na kuthikira Vire FM kenda omenya kuruki uroka ithira we participate kiri shindano ya gutethia barabara chetu citheci na thiria. The Usalama Barabarani campaign aims for all passengers to be vigilant on the road this festive season. Negi taringe ria gukongwera monoka gita gaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jumweru dere negi tarire anto bachoka era matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe magana kenda na banana ne bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ere mwanka mweri jua 10 mwaka jo kinyamitino kiongerekaga kiuria niri ndereba beto ne bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kodojangariria bakogenda nacho mwanka matorene guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, Vire FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha Usalama Barabarani gukurukira kuringa kura kiri sacco ya ngari iria wendete giutungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho jau kamati. Kampeni idi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari no menyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sacco iria bakwenda ne ukuringira sacco ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na rieto yaku na leo kuringa kura uri na sacco iria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba iji 0720 888-000 kana 0734-444-725 Oringi bwa kura idi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023 idhagathage nande kwigika sacco yaku
Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Theri FM, Solution Circle na Meru Matatu Owners Association. Karibu sana kairi muraithiri wa Meru TV tuinambere kwigwa tukiendeleaga na kuraithiria maramethiri tumagikirwo rito ndeni ya mangatheti na kawithire njirani ngwete ngatheti ya The Standard neyo ndinia na nayo tuthite nambere kwa tukiraithagiria ndikomenya Purity ngatheti ndina ngatheti Daily Nation ibwega kirenga theti ino ya The Standard tutigira karatati ni gato thandatu ara tuthie nambere kwa tukirithagiria kana rugono rukonenie na deal kana mibango ya kibiashara ya multi-billion business deal era ni ya katika mutongoro wa mugongo Dr. William Samoei Ruto na kinyende guru ya United States of America kurikana makabo bag uchita gata beyond tondo siondo Ndio tuleta mbagi wogo eno ngene kini tukibikana kidhara kiongo ni kabo ikabo vikapu ikabo vya mawega na wonjorithia agande ni ndegoro bikweregero kwego bikioneka kumanina arwarewa mutongoro mugongo Dr. William Samoei Ruto kire ndionga yake on Twitter na ara ndegoro ni ya United States of America rugendo rwachire kandi ndionga ya chiere kire ntugo chiake egana rimwe ndeni ya obichi ino ne ndionga ya chiere ira Ruto ebiritwe akithina kwego kirionga ga ndegoro nyono Antonio ntugo egana rimwe ari obichini nara okwerekana kabo bino binambe kwa bigiteeragiria anene biashara kuyokenderea bwega gati kandi rono yetu ya Kenya na muno nkoroki kwena mantu maita domba meze tumakera ziruaga marabethe tubagikanira ngwataniro biashara kuyikirutika gati kandi rono ya America ndego ya Kenya na kinyama mantu mange mawonjorithia marama kaina mbere kwa maiteeragiria anene ndego ino kwa ikithi na mbere karatati ni tunana kana officials support salat suspension said misconduct kuna kano kana tongoreria bakano mkwana bale yao NEC Kano National Executive Committee NEC Dilidome kata NES Owanek keka bwana mere kiyo Ike ina kire tu kaye neck lakini neck NES NES yes kwa unaambia NES NES NEC when NES baba NES kana wewe ucheva kwena kamiteno kana kamiteno etongoreretwe ni Gideon Moi ora noe mukariri yete wa kamutongoreria wa Kano eno arabe to bakibina mbere bagi suspend party secretary general atawa Nick Salat arabe to akibina mbere kwegwa agitarewe na makosha kadumba kulingana na kamiteno nara nkurukia viritwe kana nara nkurukia viritwe bakibina mbere kwa bakuga mandu tamama kana makareka makiri ya memba mbago makareka matagirite na makubatira kwa bakimakiro kagirwa makareka kana makiro kagirwa matagaria government will get rid on contractors says Njeru vows we bikiria to endio mtoyo gaire fi na kuwa vows we sawa
menyerete kuthoma mantu makitharaka koguo ndi nkithoma nketheretwa vowels, views, but all the same no mantu magete okay thirikari ni thiretwe kithina mbere kibangania mibango na kinya mitata ya imiganu ya gutigera ati ma contractor baraba kwina mbere kwa baturuta wira ciago na uthara ni uthara kuruta wira ciago yani wogu utheri yani tu wira ni kuruto lakini itirutikite bwega yani you know baba kuruta ngwinu ciao na uthara na muno kuruki bakainambe ko bakatuko matagari muno bara bethiritwe bema contractor ba nyomba bara bethiritwe bagitumika wa kanyomba alafu nyomba ino later on nikainambe ko ikeweyaga ikainambe ko ikionekana china nku augite mantu baba bakainambe ko bakiri kana watho na bakathukiro matagari okay yeah imantu mamere to makera girwa kinyamo kartatini gaka muretheria wa Meru TV wakawa uranga getino okainambere kwigwa thoma yo Kenya's 30% tree cover commitment ni mantu mama thienambere kwa makera girwa isi mantu makone na wandi wa miti na ara indi akenya betheretwe bakiurwa tanjire mwe otigira ati iba kwagirithirera tanjire mwe otigira ati itukuthongamia mazingira metu na gutigira ati mbura ni kugana na mantu mangita mara ikuga tukinambere kwa tukiandaga miti tabora raisi athie na mbere kwa kiuga akiuria mwingi kwithero kianda miti gara okay athie na mbere kwa kiuga ikinya mwangani wa 2032 Kenya ni batikwa ewatin 30% tree cover kirende gurino yetu ya Kenya arankurukire yetu kiuga ikobati kwigwa kwina nkurukie miti 15 billion yithirwa yandetwe kagitani yaku na ikewa ile njira imwe ndongi zaidi kakati ni ka kenda muretheria wa Meru TV karara ni ya ekomi kidney transplant at KNH Kenyatta National Hospital ni thiete nambere kwigua ikira simbithagia ayina muno nkuruki otigira ati baingi batikumbana na kuria bele no na mantu mamangi kuririkana menka emeka yikurukite mantu makonenie kana mantu makonenia na bochencha kidney transplant ikagitakara mpigo yaku gote kidney ne mpigo bugo meta na kwene rera ya tuke kuleta thina ni gagwe gichenchwa no wekiro mpigo yengi kana wakara na mpigo lakini the transplant enore ya irimaanisha kawekiro mpigo yengi kana wachencha na mpigo genduteko kuririkana Antoni menke tano mikuruku mantu makore na uchenje na mpigo kana wekiro mpigo kana mirimo ena ya mpigo yathia namba kwekithukia anto kumaga ndiguruni kuthinde guru ciao menara kengo kwigwa bakiona kana kendo bathi namba kwigwa bagikagirwa mpigo ino lakini ndi ngarama ino chithiritwe ikithinambere kwikinyanyia ngagwa muno na arantu barashimika ko binara nontu kagitania kama antu mamende mede tumakirithikaga kinya agandiguruni yetu ya Kenya without at least shilingi milioni chiri one would be forced to kana otena shilingi milioni chiri otikiona mpigo tikina mbele kwa hika mpigo ile ya chimithikagia Antoni kwa bakutha michango kwendi intobiago na kuina mbele kwa bakiria to an extent ya gutigira bakutha mantu matho kumuno yango kwa ina mbele kwa bakiona mbele chino ntubura ende Kenyatta National Hospital yigiretwe ikibina mbele kwigwa igitethagie kuona antu iwa wekirwa mpigo na gutena mantu mamwe nontu agandikuruni no wekirwe na ogatiko kale ari agatu pole ni tagarere githirikina mbele kwa kithukaugwa ni cibitari ino ya Kenyatta National Hospital utigira aje ba mirimo teno kana ba mirimo toyo bakuina mbele kwigwa at least bena bakiwataga mautunga tatamama how the vice presidency in Kenya's most challenging job in politics and governance kana bora giti
kia onini bwa roizi kagita kanti ka twina vice president twina deputy president lakini deputy to mwa vice kana no abana kagita ka to ali chukuru ndare president niyo ndare na vice president munini wa yani kumakirinigo ndina munini vice president deputy ikomanisha no ani okay inigo inigo lakini ndio imutetherie tu i deputy wakwa yani weri no kuruta chionde no andute yes lakini ndina mtu awontetherie tukurutaniria no wera uyu no deputy uyu tukurutaniria no wera muntu awontetheria muntu wakubiza sana obichi ni mwe no wewe turikare nyo bichi ni mwe ende uyu no wontetheria kuruta wera ino deputy you are deputizing no deputizing deputizing mbira okwenda deputing kwena deputy oyo nora utetheria kiri ngugi no kuruta so then vice kwena jukumu vice atikirutha yani kwena manto vice president atikirutha nonto ati okinyakira chi ati okinyakira chi ya president nwe munini wakwa yani kumakirenio kumake president kwena gungi kwena obichi yengeria ya munini yani niyo munene and vice arekero obisi na deputy atewekero vice arekero obisi na deputy atewekero deputy oyeze na obisi lakini all the same deputy meyana utetheria raisi kire ngui vice noe ne munini okay ibu kare ene kurikana kadare karuga bora yetikia unini bora isi ndandiro ni Kenya kidara ki challenging ile moya wera chibere to china challenge ndio we challenging job kire ndeni ya chiacha na kire utongoreria mantu mama ile to makamba kire during my tour of duty as a general okay we gonna wa nchambeno monitonga detino ile to akandika ngabo ara ile to kelokia ngono chia barabo ndebaga no kama deputy president kana baraba kana kama vice I'm talking of vice president baba kana kama vice president ngono chia ochonde ma de na maba kurukagia nambi monde mele to makandika wago na igakoneria mantu mara baadhi na mbere kwa bayikurukagia kana mathina mara baadhi na mbere kwa bayikurukagia karatati ni ga 13 ukethire tu gakiandika wa rugono karatati ni ga 14 okay sawa mantu makonenie na mbio mantu makoneno vinambe mantu makonena celebration mantu mamu we tiko na rwina inya muno karatati ni ga 15 ndio na mwankani ora Kenya kana akaliba Mount Kenya baadhi na mbere kwigwa bakithi mugaru na kingpin wakana bakithi mugaru na munene wao mwanko yore tukurikana mutongoro mugongo urarari kunyuma aleta wa Uhuru Muigai wa mwana wa Kenyatta ala aleta wa Uhuru Muigai mwana wa Kenyatta indi kuririkana akenya bainge bethero bakithi nambre kwa bakithi mugaru na bora raisi oyo wariku adia nambere kwa kiandikiragia muno akariba Mount Kenya ekirikana wa Uhuru no yari kingpin wa Mount Kenya kana no ari mutongoreria wa Mount Kenya akenya bonde kana akariba Mount Kenya bethero tubakiraitha iguru Uhuru lakini ya munogu bethero wakimugaru no bathie mugaru ata awataga mbaru mutongore wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga na aturi akaita ba Mount Kenya I think bukethwa buli ntubwega kwewe tuthingatite mutongoreria oyo wetu lakini bo twathi nambe kwa gukiombikanaga no ntumbi akari kana antu ba Mount Kenya bathie nambe kwewa ba kithingataga Dr. William Samoei Ruto ora atawata wambaru ni Uhuru kana ni raisi ora wariku
nontu bwakurigari muno nontu gutiika gita Mount Kenya bagana kuthimugaro na mutongoria rori wathani kana batagana kuba bakebia mugaro na yendekithia riri rubono rwaruthiritwe rukiandika kana rugikagirwa anene ndeni ya karatati gaka ya 15 bado kiri karatati gaka ndio na kwena advert chiri ya roho chiankari nambi ukainambira ko kiguragira ngatheti ino ukiyabonera ngono ino kana kinya advert ino chiriritwe ruono ruru ikaratasi ne katutanzato inde ruetere ruono ruru kire kwena rally driver wita magazine wa home noe wari first female rally driver ko win kana ko tsinda ke masindano yao na kwena boyfriend yo akiaretwa Asad Khan na raumbera kwithira aikwa nyuma yawe kwerekana nyuma ya magazine kwerekana namo injete kana amwikira mbi mwire banja yes mwikira banja cia mwire Asad Khan aombera kwithira akimasukua sibitari aomba kwithira kuoneka yena banja kiongo abdomen aritie keu nkingo na koro kutembwe yako itibwe yako tura damu nyingi so na aombera wetwa na ito kurika na magazine wendo court na rekeri golokwa na bill siringi ngiriana lawyer bake ba mudetera ba wawe ati responsible ke mantu yonze na reu Asad Khan ibare nyumbe emwe Asad Khan akiringa zimu at least aswotezio ibare nyumbe emwe bari nyombe emwe ibari nyumbe emwe na mbise ikona ni ikware makinyo mbise ikona ni yakanyumbe ere nantu bazatu kaita kau ikona na cia makinya ya ntu bazatu yena zereke so bonde bari nyumbe emwe uyo akiringa thimu acotezio na uwetekere thimu eu ariwa neighbor so magazine ke background akiringa etuma na magazine claim mtu uyu nowe ngwa wasi injere so tukauria na te mtu umba kuinja kiongo nkingo abdomen maoro huku ndio kinja alafu kanga thimurenge wetio tezio na wakua to an extent erita bura yokua keni ntuke kuriarania na gender based violence inyarume ya kaba umeface ya kaba kinyarume to face iba uface na ba kwa bakiri tunatoletere au serious mondo serious to face gender ereta gender based violence gender violence kwa bakiri birikane bateri longira gati ne batera kwa ya twembe ya protecting men ya protecting men nonto ito kuroke tunateseka kikaratasi kia 10 no weterero no rugo wa results ya KCPE sieregeri kwithira ikiriliso kiumie ki karatasi okau arimo endere ubakaomba kwithira bakirero nyumwera bakirerwa medical cover bakaomba kwithira bakirerwa NHIF amona family sio kikaratasi ka 10 atweleka na 12 Auditor General Nancy Gathungu awete county isio tumira mbesa bobo muno mba utumira mbesa vibaya kwa namba ilionania casual workers ngiriyele na maana kenda ya mirongo kenda kila county kana kwa jumla ewi county ere 2,999 casual workers illegally employed by Kiambu County government under former governor James Nyoro. So ewi Kiambu bandeki illegally muntu tu weta wapi kwa ukeyo gande konyetero to kumengwe kurita alafu kwena 48 ghost workers Nara Vihiga County na ngirie mone ya nare 45 batonekana na ngwecio na abakurita ngwe yani ghost yani berutawira 229 to employees 229 iba receive salary arrears twice while 237 were paid both basic and special salaries
Yani bakari wa maitayeli na bakari wa special salary. Special by special. Mzungu. Special salary. Mzungu. Bakari wa special salary. So report ini kuona ni counties iba utumira mbesa bobo no especially na kuandika kasho wakaspa. Kasho ya barabara. Kwena birikari ya narari. County ya kanirika gitaka ina nchamba yetawa mbaherawa. Kagita guro kwa ina ghost workers bengi sana. Wedagira arina otongore bwake mwanya kuina machibo anini bachibo bake kibara tuije anini bachibo machibo atongore bangi batakumenyekana n'abaruta awera ende kinyabo bari otongore na ibare yawa kogu mantuma ma ghost work imedeta makina mbe kwa makiona kana zaidi pirete tuwe tukimaruka nini tumaruka kidogo tuichokagira maybe nyumekaita tekura maybe tukethire kagira kana ntikomenya rutero aronge ukariata lakini gatu tukimaruka kidogo muridhire wa Meru TV ituchoka nyumekaita tekura Negi taringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ere mwanka mweri jua 10 mwaka jo kinyamitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyero karia bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ne babatere kodojangariria bakogenda nacho mwanka matorene guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru matatu ona sako ya ngari iria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni ithi imurikite agendi na atumiri barabara nikenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura sako iria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria okuringira kura yaku. Nkoroki no oturingire thimo kana otume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura ithi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023. Thabu, social studies, siari na kinya mathomo moja kompyuta. Korokini tukinyanitia kinya kiri ukinyanilu bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utia bwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kathire bate irachine kirego tigira ane bo kinya chukuru tha irio nitutho tuna mbacha kubaka matana kubania ogoro intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim. Mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor
and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatire kanya kureo rikana marejetu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungie chukuru kanoturungie thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Negi taringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera nanto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe magana kenda na banana ne bakoneino na mitino ya barabara kuma mweri juaire mwanka mweri jua 10 mwaka jo kinyamitino ikiongerekaga kiurianire ndereba beto ne bakumenyero karia bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kododangariria bakogenda nacho mwanka matorene gochoke biore bi Meru TV, Meru Digital, THIRI FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kirisako yangariria wendete giotungata ogiteri na uthingateri boma watho jau kamati. Kampeni idi imurikite agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bare no menyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisa kweria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na rietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utumese mesi gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725 Oringi bwa kura idi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka jwangiri 2023 na mochindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka jwangiri 2023 idhagadhage nande kuigika sako yaku machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, THIRI FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. It is yet another festive season, with the Christmas and the New Year celebrations right around the corner. This is the season where most people travel up country to spend time with their families and friends. And as such, the safety of our roads is of great importance. According to the National Transport and Safety Authority (NTSA), there has been an increase of 908 victims of road accidents between January and October of 2022. With such high numbers, are the drivers cautious of their passengers' safety? Or is it business as usual? With more and more people traveling every day, the demand for more matatus is also high. We visited Mr. Mithika, whose organization has partnered with the Meru Matatu Circles Association to bring you the Usalama Barabarani campaign. Ni CEO wa Bonten Media Group. Bonten Media Group naionje na Meru TV, THIRI FM na mtandao jirayo uitwa Meru Digital. Ankopo watu ogeni athikiria na ategeri ba Meru TV na kinyathomi bantito cietu cha Meru Digital. Mwaka yote na kampeni yeyile ile wetu usalama barabarani. Ni kampeni iratuambirie mwaka muthiri wa 2021 December nondo bwa kuraithiria manto ya transport kana kwithira kwina usalama na ranjirene cietu matatu cietu iracha kama tanto gitarira Christmas kobania Meru na ubachoke Nairobi na ruti ringi mwanya na Nyuki, Embu, Chogoria, Chuka
ruti chonde ira chi sabu area Meru region pedire bena kagita akega njirene na endo betu bakinye michio na bachoke na njire njega ngugine cio Januari. Ku kampeni ya usalama barabarani ira twatanirite na Solution Sacco Limited kureta antoba matatu sekta amwe uo muraithiria na muthikiria wa Meru TV kana Thiri FM kana Meru Digital umbe kuringira sako ira wendete roke wichi na display njirene ubaringire kure kunikenda baka wake wage kwithira isako ira displayed tuketha tuna draw tariki imwe na mushindi twa mwake wa tariki 2 kuwita mbere kuraithiria Meru TV na kuthikira Thiri FM kenda umenya kuruki uroke ithira we participate kiri shindano ya kuteithia barabara chetu cithia na thiria. The Usalama Barabarani campaign aims for all passengers to be vigilant on the road this festive season. Negi taringe ria gukongwera monoka gita gaka ka thigongo cia Christmas na mwaka mweru ndiri negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Januari mwanka mweri Januari mwaka jo kinyamitino kiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni dagetomi na ni babatere kudodangariria bakugenda nacho mwanka matorene guchoke biuria bi Meru TV, Meru Digital, Thiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kirisako ya ngari iria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni ithi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisako iria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na rietore yaku na rio kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725 Oringi bwa kura ithi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Thiri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Bwega, thank you. Bwega muraithiria wa Meru TV kairi tukuinambira kuigwa. Twicokagira kengo tuinambira kuigwa tukithirikathirikagiria ngatheti cietu kana maria megwite magikirwa inya kirima ngatheti metu rukirirwa emunthi pirite ngatheti ino ndinio karatati ya 18 ri kena rwano kone na
mantu makone na alimu rona ro corona nya unna ndarika na kiumia kithiru MPs kwe MPs pare bekuwa bakambiriria kana bakasi involve na process ya kurecruit alimu baraba kwirwa bakarecruitwa i TSA yes ngritha ate kuma January so kwa tuweka kwe bakuwa baitwa kurecruit na ira ofisi ne sio so ende ingwetikiro rwono ro bakoirwa basi sisha nyani TSA ne komyangwira iyo marirwa anasiasa batina wirano ereko kire kuandika alimu baimbie narende gukurikana Teacher Service Commission TSC nethire twegetumiria twanya ngiri 35 to 500 to alimu bobo hikuthingatira na webo mutongore wa mugongo Rais Daktari William Samoei Ruto wathie na mbere kwigua akiruta werekeria thirikari yena mubango wa kuandika alimu ngiri 116 kire phase 1 kana kire phase imwe ne kire round imwe go yena mutatara wa kuandika alimu babu na arende kire muno kire machukuru ma primary na secondary chithirito china onyiubwa alimu alimu baba imbia bakainambe kwa muno baitethagiria muno gutigira ati mutaratara wa kithomo wa CBC CBC mutaratara wa imbi wa kithomo wa CBC gutigira ati kuinambira kwegwa emiga kura rukunyo gutigira ati mutaratara wa kithomo wa imbi wa CBC okuinambira kwegwa ogikinyanirikaga twanya twa andikwa tukainambira kwa tukinyagagwa gonto mwanya alimu ngiri 9 bakainambira kwa bakiandika wa permanent and pensionable wiguta kugata permanent and pensionable pension ni rere aba etabura bagitambi gizongo mushonko anangetie mushonko baritaya ya enderekana alimu ngiri 9 bakainambira kwa bakiandika wa permanent and pensionable terms while nyera komeria rume nkamenyera muno ago while alimu ngiri 21,550 bakainambira kwa bakiandika wa kire internship paid internship muno baba bakaiwa bakia wa secondary na bange ngiri 1 na magana bange ngiri 1 inakona ngiri 1 ana kinya bange ngiri 4 bakainambira kwa bakiandika wa on permanent terms and internship respectively in primary schools baba kainambira kwa na bakiandika bakechu imuga na wabura alimu bakainambira kwa bakenyaga gwa na bakiandika wa imumantu methe magekagirwa anene I wish health sector inyayo ekirwo nini urito kalimu by then onto sector ya ugima kinyeyo nethiritwe giteyanagirwa sana na menye eno sector ya mura yethiritwe very important yes yena gitumi sana kiri muno mekaria a Kenya ati kwena mtu murume na kwenda KFS officer kana abithaa wa KFS athinambere kwa kinenkagira ndinje no ntubwa kuinambere kwegwa kithukagira na kubethia mwana wake ni gitiro kono ruru kurikana Julius Kipektal vile tuwakema mchibitari ya Kapsabet County Hospital nyuma yake kuinambere kwa kirikanaga ka athie nambere kwa kithukagirwa na ni abisa wa Kenya Forest athie nambere kwa kimwithukagira na kimuguraragia kugurarwa nukurikana ngigura kugurarwa kugata na wenu bugwita kugurarwa tu kwa injured yes yeah sure thire twakinambere kwa kithukagira na kugurarwa guku na arende itho mwana oyo
kana mwana oyo thinambe kwa kora gironda bya kibitari nino nara ende etho mwana oyo ethetwa kinambe kwa kibu magiria na kuga nakubatara kwa akireo kana nakubatara kwa mwana oyo wake nakubatara kwa akionaga haki kumania na ontubobo anto baba ibaki ibakipche nkeruma ne ya bakipumbi nkeruma ne Kapchakok village Wasogera rengi ndicho anani ndienda Kapchakok village na ranande akera na ngatheti no ya the standard bakigibe wite bakimakasana ni kale na bakirigaraga kethirwa abitha baba kana kethwa thirikari kaje na mubango wa kwambiria kwenyange na kunyamaria antu barekareti bantu webwa ke ku ko ba yo bakari boya tebo atolwele ke ngazeti the Daily Nation page 12 kwina rono rorwa mamo aritwa Diana Wanjiku nyume yake ele ariwe arenda siringi ngirima na mwanja kuthika mwari oke mwari uyu oke aririkana etire kuona boyfriend manto yana we ya boyfriend yanga na ambire utonge tubirorale na arakwire so uyu etire omona ndu kwari mwaka yo wa 2020 weta kwa we omona atasokere ntuku eu ntuko emoe sister mwari uyu kwaba mwari uyu na aranyeri so ntuko emo iri asokere na nteto itekuweria sad news akiwa mwari uyu na akwirere ko mumbewe mutako uari mutako uwa umireta ngwene kuringa na bo claim akawa muringera thimu atekuoya but neighbors balo ali na uyu mbeu bakona mwiri wa mwari uyu mwari uyu aendwa thika inao etete aendwa thika aendwa sibitari thika onekana atemoyo aumba kwithira kithimo ithimi bikona nia kaina thine lungs mauri yes kaina thine lungs abati kuthimwa rengere yele lakini ataumbira kwithira kithimo antia mamo netire bura netirwe mbesa nyingi ate kuumba eweta wetie muri uyo mwari oke etwe siringi ngirima nele 225,400 siringi ngirima nele kenda oba weta ayo yo thika so muri uyo wake atathanu mpaka saa itore mpaka saa atathanu muri uyo na retwa ngiri mana mwanja kumanara general cargo nyumwera funeral home I think Zika level nyumwera kirimana mwanja so tukauria imbibi na temu ntomba kweta bora kumama ukira akwete ati lungs atimbi thina imo kezira thina sitora ore wewe chikimenyekana muntu atomba kwetira amenyere na renge ba area kuzimwa rele atazimiro iwetu ambesa kithomba so kwena kinto fishi kwena mantu matako fishi mantu matako menyekana atolole karatasi ke 13 urgently act on raising disaster of youth depression thirikari nure tuyumbe kwithira ikiona boyumba kwethia kwethira solve challenge cia depression na stress yumbe ta kwethira ikingia amanga antu babethe amanga babwe bao antu babethe babwe antu babethe so thirikari nure twe yone boyumba kwethia yonto colleges tukona antu baritara skuru bamo batura batena skills na unjaru batura bakamberio kuwa hakuna kazi kumawi inimwera kumawi depression kwena hii vitu toxic relationships nokuona kuweto kuyentango ikuilinchania antu ba Gogo to kweba kantango. So triga ne khoro yone boyomba ko ebi. Nyawezera ni set up nyawezera ni set up umbi. Ku set up
areas kana centers yes centers ya ko deal na case yonto iti ke karatasi ke komia tona save minors from sexual predators anabara nini barerwa iba kwethira kwena press kana antu baba inge muno baba kumba kwaras antu nini kana nyato ana sexually so dirikare wao imiani opinions ne korwa still yone hatua ira yomba kuojera antu ya baba kwaras ana banini. Okay, boy garonto bwa ngono ino karatati ni gaka ndina koke na mantu makone na ugima bwa mwiri ndio na kwina mirio antu baba nge uendete kulembi dia wathi utiri Feminas katombe kwethira tukiuruka atombe kwethira tukiuruka itucokerete nyumenda ikaite kuraya mutegerio Meru TV ukauma. Okay. Negi taringe ria gukongwera monoka gita gaka ka thigongo cia Christmas na mwaka mweru riri negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Jwaire mwanka mweri Jwa 10 mwaka jo kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kododangariria bakogenda nacho mwanka matorene guchoke biuria bi Meru TV, Meru Digital, THIRI FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giutungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho jau kamati. Kampeni ithi imurekete agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ririkana kuambiria na rieto yaku na rio kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725 Oringi bwa kura ithi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, THIRI FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia ya Kenya kiri ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa egorongo gene yao ya uritani.
St. Agnes tunarĩrĩria gana antu amarĩte kwa ana beto konogo kathira bate irachine kirego tigira ane bo kinya chukuru tha irio nitutho watu nambacha kubaka matana kubania ogoro intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroke turungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Negi taringeria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera nanto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe magana kenda na banana ne bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Januari mwanka mweri Januari 10 mwaka jo kinyamitino kiongerekaga kiurianire ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kododangariria bakogenda nacho mwanka matorene gochoke biore bi Meru TV, Meru Digital, TURINGE FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kirisako ya ngari iria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho jau kamati. Kampeni hizi imurekete agendi na atumiri barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kioria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisako iria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na rieto yaku na leo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725 oringi bwa kura ithi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, TURINGE FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Negi taringeria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera nanto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe magana kenda na banana ne bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Januari mwanka mweri Januari 10 mwaka jo kinyamitino kiongerekaga kiurianire ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kododangariria bakogenda nacho mwanka matorene
Guchoke Bioria B, Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giutungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni ithi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kioria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na rietore yaku na leo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura ithi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023. Ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Karibu sana kairi muraithiria wa Meru TV kagita kangi kega twina mbere kwa twetirima na kairi twina mbere kwa tukiaranagiria na munonkoroki ikagita katu twina mbere kwa tukimurikachiasha kwandarika inkai sana ila twetha watu ina chio ndeni ya etha rede purity kuona tukwetha watu icho kagira kairi na tuchokea na mugeni wetu tutetwingwa tutetwinka Tutwingwa tutetwingwa ikuwa kwena gento kengeto nywete yani kwena gando kange Kimero mumero okay mumero nawe atwe tutetwinka aliwe kwena gando kange kwena bingi turete baraba se tutetwinka muraithiria o Meru TV twina mugeni wetu ataburo kuona arikirie na ukinye mushore wetu sana tuthina mbere kwa tukiwatanagia na kairi kengo twariria 1 2 chia Meru na mantu mamethetwo makina mbere. Karibu sana kairi arina muraithiria wetu mukethie nkomea baingi tiore mugeni muno bakuonete kaina kairi bakethie na twambiriro rwari wetu mugeni ya Meru ende marieta mbita Frida Kaimenti kolokia yonde ibwaga nonto bokwithira turi amuntu kuyeru ari kenda tumba kwarecia Meru ibwaga sana na ngai abutharimenti kuyeru ari bwega sana. Thank you no yitu no munde Frida Kaimenti rietweru irenya sana Kaimenti na ningetwa katharaka kana na kitharaka kana betheka Kaimenti yeah sure yeah thank you nati no abura ni bambeta ni feminist kawedire wewe mwenzangu bambeta purity okay well Madam Frida itwethire tukionaga mantu makoneni na atwarie mantu mamiro kidogo itwethire tukionaga ruirio Ameru bonde baraidete kuona mantu bwa makaina mbe kwa maikarika na harakiri Senate. What do you think might happen? Wani uranko thoania tu kanthoani aliman kawaida tu ora kila mtu anakia kwithira akethwana ke mwanka thai ete komana kania gethira Meru kana igu nonto manto ya yategeri ikenya yonte kwene nya bara bao ya thingatira baigome Kenya manto ya tekaya ya mauthu na ringe kwe ubo ya bayo kia ya makai ya teritoi ke manto ubu misani ukara kwe ubo ya bayo kia ya teritoi na kwe wange bo bayo kia ya bao ya kia ya rahisi sana yamba kwethira ya na utika mwinye te expected akethira inyate yarato kwerigira
kato tone possible outcomes ira chombe kya kwethera ikiuma kimantera ya kethera ya ikoruyu number 1 no ete ageta through kana agaikia ageta aga appeal no kona inya yeta nara ya karabura ya karaga appeal na yageta court ka tuge bonge nabuo no yete ya fail bura we expect no ntuke yote gerara senate kwina ntu baba ingi sana na kwina katuge no tuge kwina komba kwethira kwina antu baraba menya senate baba ingi lawyers teo lawyers na bai like amantu kwa undani sana kwa u ke mantu yara teta representant ageta wengwa kuidetera wengwa toa teganga bana na mno baraba umudetera on favor ni wananchi population ira nyingi umudetera wananchi lakini otega kuna waelendi baratombekie kuwa waelendi na tokeya gutega au watega kende ne Meru County no totesiri watega MP barakenda ukona ma kwina mugusano yurio ukethira bate witaniria ideologically ka ke mawazo ke manto ya maingi ukona bate witaniria kwa uno kwa thira kwina differences ke ideology na ke manto ya yangite kwa ni uthubura permanent kabwithaira tu bote kuthuania umwe watego kona ara urageta batirime senate bamwe okay MP barabatetirimana na lakini watega ukona kethira senator kethira inyi CS Meru ukona te akuinyomo wao uraba gusikisana noe kana urokuiba kuthuania umwe so ukona kwina barabo pinga eke anene menya na o mashinani barato kuiba tu represented nara ne anene barato durete bageta nara odere atirimana wananchi nara wanene obato durete nana oba eta atirimana na bona atirimanire abono na do you think itwe tukiona gatagatika Kadhuri mea Kadhuri Murongi no senator wa county ya Meru na no we deputy speaker na we na njire mukana erengi kwithito gutena ngwataniro embega in between governor na senator do you think senator no amusif no komea one thing ntobo mo burato bwirete komea na burato ichi senator no ethaira ke oversee operations iko endelea ndene county mbeja chatengo chieja gi county senator no koneka no watchdog okwa elia what is going on mbeja ichi utumika boya kana ite utumika boya kwa thira kwe mante ate wita boya ndene county yongo singavana akethira na kumboya chipu na kawa ya ate wita boya na endingi nya kwa thira kwa ya wita boya kawa hii naenda mzuri lakini sana yara ya ate wita boya iya yatoma iya ya chipuka mno kwa uke senator wa ile relationship yao ukona ke batu wananchi ete ukara ya kabetaniriti no ndo watega miario menya miario ni uma kethira ikirendio social media ntukwema ntu ya advanced tera ya kwiro ndero isauti ekweke ye tapwe ekinye duara wananchi baikuibo kwarakia so itukona ona biumia bika ibithiri ngavana wetu akiwa clearly akaua bari wabe yete koria monki lakini mauta baye yabaya idete nyuma nariko so watega openly ukona rena miari we kwaru ukona te akwende kwina ngundu relationship irerio lakini totemba kuwa personal yes to amike ya personal no nduke wanasiasa wamba we mwananchi umeteki personal the next minute ukona beke dhani na bakaua tunaenda vizuri so batu yara to kareri yara to kona bageta ata bagebwethia according to our eyes tutekona relationship ya webugi na kwa uno kwena hinya maybe ya senator kwa akithetagira governor kwena hinya na what do you think tuge in case governor umegitendo kana gutwika impeached no kona taka bioria bethie na chire cie Meru bigukinyirwa no komea feminist Meru burato mbike kuwa ina thina
nonto batu otega nya tukaria yara tu oma burambo beke kuwa oma te bobo beke kwethera boyo oma boku lakini toke otega kwa jumla watega nto baingi bakuwa kwina oma ona watu ikabara baingi bakuwa ibo kario iba ko yatungetha na kweri bakona ane otweterete bobo ina ane otweterete boyo kambu werenge na ringe na ingo chokere ya maingi Meru County tutera umage campaign mund stiyo to ekara ka tutathuranire we karaya Meru County bato tutona nene betu na to settle down na ngwe ya ambiriria nonto nara kongi the counties 46 ira ba settle down in a CECs iba ambiriretie ngwe banje ticha kolokerwe na iba kirena na batulia. Talking of kudhurana kuna atongeri batu athurire MCS is 69. Yes. Baba akilokiri motion ya second yoko impeach governor is 67. Yes. Antoba 67 nire na mtoyo mwe governor. Governor kweli no edire ero ngura oba kuwa kana bono bedire bero na governor right. Like which is no komeina group otero group ira yonde ombeke kwethera omono kuthetera na bethe abonde bare against na kwethera gutena kauma kario watega ura the 67 MCAs ibetera bara ikia motion yura na bara yo support na gwatega Meru County na constituency kenda watega ke MPs bara ugaikwa bonde kwina menu no ewetate ikwethirere yo kuhusu our governor tuina constituency kenda that means tuina MPs kenda watega inyawa neighboring nini county ya Yotharaka nivi ukona there are some pia baraba wetate bakonuna watega ukona senator ndio huyo anaongea ate kwa ya mega kuhusu na ile dama eta wale dama wale kina on mase kajiando kana ina yes watega ukona ntu baraba onde kaba kuthuire ate kabethera bakuthuire ate na kuona miario ya mnene tu mheshimiwa ni ukona mno ge social media ireta baura akageria ni ubaura ke mwananchi gwatuika mwananchi muona akenda gwatuika nara ura mashinani we eta kaba umushangilia ekulingana burawe aweta abariria nabo gwatuika nene bara bate kugwerua ibura ko bwethe nonto nyao otewerua na muntu eta akaria against gowe katwarie bara akethira ari against yakwe bonde wendwa lakini bara bange bete ate bathoro iwananchi they won't be happy nonto mwananchi ora no abotere bonde viongozi na ibaringero kuro ya burawe tete ate aringeri so inyabo benda mwananchi ethira ate kwewa that negative feed yes okay ibwega kwina ishino ya kwina gikozi kiranga gikiothurainagia maoni na kinyesaini kengo the whole thing the county on the MCAs to twicho kande beni and county on the yithiro gichoka giro kubango kwa imia what is your take on that? My take in fact wondari umo wa ikundikira kira kiambiririe kuga igikoya na saini kenda tuchokera kethiri county assembly na bangi I think last week ikyo kwenda kukubwira what gikundikira twanjiririe batu twari na group ire benjeyar kethiri ibwiche njeyar itwari ara na twambiriria kudurania saini na still it's going on lakini ekundi kenge ya kudurania saini ya kage ate as an emergency teka boduranakie batu toduranakie kenda to kwa mwananchi kulingana bura tuonere antu ao kugwacha uyano kwa twika county assembly era etewetaniria nambi na governor ate kwenda kuthikira MCAs bate kuwatanira governor nonto bamanto yara bakuwa jare against so batu by the way twachita by the people for the people twetete twina interest cha mwananchi na tutete nonto bakwithira ona impichiro nda twetangite kuthurania saini kenda ate lakini ekundikira kenge giachumeria menya giachumeria tutathiria ntuko ithatu inya kiri ochumeria kuthurania saini ira bachumeretie na interest cha governor ibongwata baba ingina nyanya ba governor muno yes kuba menya yes baumete na
na interest cha gavana atand kenda nontu gavana nara impicherwe na baba bwethio ethira endro baba bonde bathi yes nontu gavana wethate just in case otweke na kuthi wethire nabo ibaikiriara nara kenda yetate bathi bonthe bature nkima na gitwera so watega au interest chiao inareko inake mnene wetu county yes na in case mubango yoka ya utwiko kathi through no kuona taka Meru yomba uchoka ndebe nika tukona tauke kwina waste of time, waste of money and waste of resources watu watukachoka ndebe nika exactly feminist ote tu mnene tu president na one deputy president honorable bati inyake kundikira kiongo kia MBC te akwende ba manto ya yetara ko boto kuthogania number 1 iko kina ige kuinka cost manto exercise iwe kainka cost kuchokera exercise voting the whole county it is costly so watega inyabo iba consider manto amaingi sana na inya watega kiri history ke governors kana ke counties ire chedrete chena mizozo odeno ona possibility ya election guchokero no kuona no ngo atabunkuwa itwetherete twina county ya etawate ya area waititu Kiambu ikwetherete kwina ikwari nya mizozo Kirinyaga tebo tho Kirinyaga batethire beyond that ikwetherete kwina mizozo Nairobi na iba ombete osovyo Kirinya yo Kiambu kura itechokeri iba ombete osovinya yo Nairobi itechokeri mno bura kwethaira gukari kuma ke gavana arege kwebua deputy oke no yetate no step in ibo kona process we kirega ne ka difficulty nara Nairobi nonto bokwethira Mike Sonko atari na deputy ombere ko resign very early watu ekabate wetaniria resign so ya ko resign watu eka gavana no atigi on the place na ke with the functions chionde iwa kinyere gite nyabanenkanira manto yara inya kinjeshi uritingo ibo Nairobi banenkanira nara kuri otweka kwina allegations investment of funds nambi manto yara yonde gavana accused ayo so kuri otweka manto yara yara on process watweka gavana it is not easy utiko ne kwethera kwena mizozo ao ke county assembly yao kwa rinya ikwethera kwena mapingano na speaker mara iba kwenda kodita speaker unaona so iyetere sana lakini finally kwa kwethirwa na watweka bakebeliambi bakebia gavana Sonko though it was not easy ndo kwethira atari nambi na deputy lakini in the cases nara kwena deputy menya deputy no step in haraka na kayokia deputy wake yes na kwena manto ira yarairwa menya kwena crisis kwena remori ra kwethire kwena crisis manto ya karao inyande bakogwa yo mwito tukwenda wita ate na majority takes it do you think deputy utwenwe aka step kanye ne kangavana weba etaniria MCAs katu woni mbona I am very composed yes that is my observation and deputy mto very composed imto temuikwa akiarange manto ka can give responses very fast inya akiaria it is a very well thought the session canon to bura kwaria imbona I am very composed okay yes kogu no amechukume no amechukume we atiambirerio no amechukume maybe bakara ni na bakara ni na MCAs by the way bakiwatanagira but all the same tuambiritie mantu makuruta gavana gitene tuthiretie kinya I think mieri ithatu mwanka kuma gavana rathongea gitene nuko none takwewera arutite so far ndio bakwa ethere agitumagira kigina kia ya kuruketwe ni the former governor ketera omba gobwethia mbiki projects menya as a county we expect the tumbo chita the long term when a long term projects atera omba committee that threshold
a long term project na mantejera umbirite kwithira akibwithakia thai no story ikwenda kwa equivalent ka ikwenda kwa na no kolera arabwithakia aranyuma rira arari women rep the same things ira arabwithakia araichia arakara those 3 months yaka kuendelethia tio karaya ukolea yes mara iweta mashinani akinya mashinani first of all every metu abekirite ara akambiriria rwaria rwawe kana kwela mitu yes kile kuna instance ya mitu ete kubua hauni yes ukone ndi awitane okethira imetu awitane karambere anto no kaba kauthurana of course no to bena mpara bai kwa metu netire ate neyire baudhurane no akamatire metu na tena the good channels ka the best process ya eco distribute procedure eco distribute metuera no kemenyo oteria wananchi kana those people bakethra be patient vetera no tebyo bikubangi buraba kona metuereko menye ikubweza kwethera kwena kethra inyane administration ya tumirwa eco distribute metuera kenda muntu amenya netura ria ageta one metuereko metuera lakini rera metuera ira ya uthuranuara ati after torekia kwaria ira metuera geta ate ekarumana ode waka patient ibo no ndona story ira cha mutu yore luo yore in fact kwa muntu yes kwa muntu umere arati nyambi na ena mpara ya umanjeni kwa muntu umere atena inyama gego yes na okare ampara na metu kwa yo westrete ke mingi sana lakini ike ya kwa ya no njire njega metuera yekinyela mtora are anindi ya uma kanora are na itaji ya uma okona remo nini pipes ireta kachietete cement gwikira roe samwe lakini at the end of the day gokauma mtu akamatete pipe yekie mwemwe na ete meet that nini ndiye wetete wekirwa ro kinyelo iro kwao kwaku yes ne gambuti mtonge wa gambuti te bwana yeta wankombo anengero itabwana lakini gutina so far ngogira governor tire twakiruta were kuonekana tia governor kulingana go ite ukara nonto ikara campaign na pia ke it looks as a campaign manzi wombe takwithira ko pia ke ni ukuma yes tiko thongira ata na elengo gene okay kwina ntubonge bwethire tubukina mbere kwigwa gwikuyegire viongo biandeto kwina rwaria governor arire ntuweno ntuwira ya jamhuri ya athina mbere kwa kera ginara auga antu bauga mulega na kuringa ngitamu irare kaeneo na nethiretwe agikia nkobia na mwirute ende kireru atimwira engineer mwende do you think ni ari wise kana bwari ntu boya maybe governor kuya kire mwingi kugabira maybe endere mukuru wake kana rwari ru nuko na tayari wagirete kire maybe mutongoria na rwari tu kwarua imutongoria maybe bere antu rwaria ru menyo gona ya gavana mtu simple still we tomba kwa reria na toko ulo gavana she must be very strong na umutegete ora kwena strengths ira enachio tote areria ke weaknesses that honorable lady no monke evire I very strong ntemenya kethira ka ombike kwethira murungu amwete nini wisdom wewe kwethira githoma akiritia antu cha mwingi kambuge akethira psychology yao ibo kuna vile ana nini anaichezea na ekaingia na burawe tate akwenda manto yaro kona gavana agita kwaria ke mwingi iyara mwingi yoendete wikwa thato yau chokara ya chio theri ke mundora mwelendi ura ukona akelewa ka nindeto ikaringa bana wita kwaria okay mundora omwaeleti akona ndeto era ile te muntu onara bwete kwithira ke ara kente tora mbere yambi mbere yantu lakini on the other side wotega mwingi yura baraba inge ndeto ya ire ukona yakaite bugi cia muntu onara bwake aria ire iche bakwenda wikwa no kona bura iputa story yake ameka ao like kame bangeta lakini if low either if low ukona ndeto ire ichi ikoweria mwingi yes era kuikira rukira ndamwenda ukona akuringa mpe unaona
ni hapo kwa umwi nara ora mashinani huko ndeto ya ile icho bawirairwa lakini otega in the other side kwene kundikira kingi nakyo gikwa ile gikona gavana thebwete kwithira kiara kendetoi ndetoi personal ndetoi ciawe na mwene na mukuru we no kuona ikubwete kwithira kwina decency nyakiro ariero wawe barabangi nabo iche baweta atia bakuwirirwa na bathomete akona hizi vitu naongea hizi ndio wanafurahia na no kuona ndo alinu gavana aragieta gachomba kumutethia at long last chombo muringa mbi ntono komia okay Meru County tuko na it is led by very literate very big people and to bathom na no komi bate kwenda gwikwa that kind of being na kokethira ageta kianjira akita akiuna constitution kana akiaragia mantu yara ya gwithira yatitanirite in line with the constitution menya as Kenya mantu yara mainge ya imbiso gi constitution kwethira ageta against constitution yira wa elendi baba Meru no yo batumira kumweberi kumonya netire atia nebere njira yes. Okay, bwega. Thank you muridhire go Meru TV. Tuthiete na mbere kwa tukeragiria mantu makoneni na utongoria bwa Meru. Tweterete ntuwira nene roi kinya tumenya mbivu na mbichi ndo gani. Tukiyomenyaga ikwethire kwina senators bengi muno bethire tubagitumaga tweets ciago kinya wa county ya Tharaka Nithi ntuwingindagirwo kiuga akariba county aba karata barebete bamwe batongole bekata barebete kulingana bwa utongoleria ba utongoleria kulingana rwari runde rwarwithiritwo kana kulingana moni mambe gituma kiruta wa bamwe ba maseneta no kwewe kwena mantu no kiomagara of late no Tharaka isani to Tharaka yes no ndege tu akiaria rero akiuga atatukuta huko no eteo you see ukona inyaba nara kuraya yole kina uwa kwaria so ugatego ukona Kenya kwina various nini na inyaba barabate kwaria dalili ya mvua ni mawingu you see so twe mwambo yoku yo muthie tukithirira cia mubango monokire akariba county ya Meru na monokire maybe ntubwabumba kumira muthenya waru mwagweba mwisho kire mu Meru boni burankienda kuga ki Meru ito Meru muthikiria na mututegeri boni kiromba burombera Meru sana no maromba ndomba burombera Meru lakini mbere kurombera Meru buchoke bwa ile Meru kiundani na bokauga ati baibetete kurita mama kana baiba mama batu atwaile Meru na tumirombere thiri nkolokia yonde to yanenkanire ki Murungu tuwe Murungu na yaike direction ira wewe ngo akwenda tutiomba guteki side tuga niu kana niu lakini bonge na bonke thire keria abo kambwire Meru ibobwirete kwa elia mwanka thai 3 months to setu ka to ta setu kwe boto bwethiretwe ka to tebwethiretwe ige campaign tore kana stio batu itwambiriretie ngui gwa mwana inchi chiuri mwanka thai ugeta okiuga ati gondo aura kando aura thai tege campaign tore thai tebwirete kwethira twe kona ngui na ninge ngui koneka kwina thiri kwa wege ni Murungu mbere bo murombe bo mwire abo ethiri na abwe mwelekeo arabu bwireta wetira bukauga ati ngavana akurito kana ngavana ageta kana tugeta o katurombe Murungu there atoe mwelekeo yo mwega na atuike njira ira wewe ngwa akiendo tuiki iboya sana nawi yo tuwekira tanta mbango yetu yo rwari yo kuringe America no watanira batwara Facebook Meru TV Kenya YouTube Meru Digital na website merudigital.co.ke nimbita Purity Mudhoni na withire wina ntukwindongi nani mbeta faminas bambeta ne faminas bakimathi na iboya muno mugeni nuntu bwa kuya at least waraniria maire mathatu na kire mu Meru aturaithete twakwira kinya iboya sana murithiria wetu nuntu wakuina mbere kwiguo kinyaneti na ati kinya we kinya kengo tuwa gutariria mantu mwanya turikane yarurukire kire mubango wetu uyu wa kuringa eme tinda bwega.